enya asem ketua kra Timothy Nusium Sapressium S. Seek ye the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yeshua Rade and the Tenekane, Nadia Kanyada, what the Ebeka ho. Hey, Asembesi, and the Asem Ankasa Eda Proso, Yebetunusre, and the Abasa, and Utikacha Obi. Na obi so enkankyere obi say Sompa Asem Mpe Nipa wo mo ba no mo ba so a o mo ba no pabene so enya asem ketua kra no so o pa wo sima edu enwotwe e wo dia santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no bronya bosomi a etoso edu no ne da etoso aduenu ene 20th October 2023 enya asem ketua kra podofo me kankyere wo enne se enipa hu hia papa yakasa enipa hu hia enipa ankasa ehu hia enoti Swahili be kankyere wo se malima hakotani banadamu ekutana mountains do not meet but people do enipa hia na emepo de omo entumi enhia enoti ewiase no a wo ba ye no enipa bia da obeba wakwamu no wodofo ya hweniye na treat niye ebekoso ama kama twumadi obati omro asam aka odifo pokwa David obateneka bema usu kantakaka efiada wa ginadwa enya asem ketwa kra ene se de ono woye ni production odeba no cha accountant bia oye nkonta akwa present a kire na adwuma woyo enya sakito Freddy Nyankopon wakeka nyoma asiani na obeyi ni buku na to na wakeka na hwedi say ye na baba usu kaka wa trans the list na wa na ye wo futusem and say anoti boaboa ho na so emfa wo futusem ebra adafia da bia eye wo futusem and say ekoba jasi simprimo bema wo TV ho oni David omo ebo djuma papa omo dawroma na behu yen wo Sompa TV na woko MC ahwa nefie nana yawo na agye ho aboso ima ebo asana ka kire obi omo nyina Rashford Ransford omo enkrofo no omdin no sana tiani na ye Ford na ntemo ana teketua bi ANE anya asem ketwa sabre no aduana bana na ya mensa brampa o tafrija o na chichi fidie ni furuma o ka producers no sa na bansu ne de hye kwaku yeboa ono so ebo djuma de boa sade beya enwumere yebenya bi na yede abesemo enya asem keto akra kofro bo fumpa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo mi na mte adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asaze so enya asem keto akra enne die ebesi anoti enne ya mochiridwa ewa santimem efia na se ya na dagye eniposo enne ya mochiridwa enoti no wona wahwere wadesie nyina no mema wo mu nyina yakọ enne hyeden enne uko nintia manita akokoso mani eta akokoso kire se me papa enwia kasa teacher antwi ne ba agiman enne yede ne tompam ya wo nintin enya asem ketwa we de menua pa anyenchen enonti no me pon ya nintin street na me kro no kira ene be pene krabia enonti abusua agiman free mu ya be mo mu nyina yakọ me de me nton me boye bretuo e wa asante nintin me ye abi wa royal bretuo family numu na me free wa asante nintin na okira menua no so edampam o se kira meko na yekopene krabia owo de daya wa yekuntonkuru wi obi ani ho a obetumi akwati no nanso so no bre no a obi beko no eduru bia na ayeya papa pokwa bra bibia boko de bra onyankopo adawroma bibia boko okay aswe mijina me na asutwe emfa ho no de yasie bia nyankopon ta ne machi den Ghana na ye wo no nyankopon tumi mo ho ban a undi minya hwema na yewu that's it tinyame ho otene dini padam okay tinyame katacho kazen ya na yemede so na do zaka wutine se piaso a na ye praise him kase pa okay timiso ba bia nim zaka mti na mahwe piaso na matubita chema okay timi guru ya mawi ti ye ho kata granka nana
bibi aboko de About the other room, kakra, he goes so. Okay. And shada and yensi, kakra, when you say with God, all things are possible. I just are going to Nunyan Simfrike. Oh, every. Nana, a blanche and I was saying, Yanko point out my damenda, Ochna. Ochna, Tumpamuno. I wouldn't think, Ajimai. Well, Wana. When you are pa, in tell me, Bissasano. Also, so okay, yes, I now almost so much a CD. So, Blanche and Oquena. You do home no koje Mike Omunim say omo tre a blanche any barber training sika. Waje Mike no ye agu na no je so amen eno bisa ye a blanche na madeda no a ninti ye wawu ana eno mu nyina je so say ane a kire no mu hu say no a blanche na bisa nkwase asem na bro pa hu say asem bi wo ho mo bi dika bisa ho a na say sabi ye nsehunu kro no dika je so ansa na wadwen aba ho so aha nti uye bretuni misum ye bretuni ukukuma wu amso me bobretu ntina edu ba bia se me ne onema bi ya afa no okay oh yeah omna samo bibi aboko Oforisuo be ma bibi aboko fem no ene ye mochiri dwa wa santimam ba ne se ya chame efie bi mu ayesu ni areho e ma sha busua ne nyina ya akọ sa nso ne sese ba me de bia na me bompa ye se ade aya ne hamadwen pa ye ma reho se sebe akokora wodem ana abawa wodem na yesi mrante dume be ene si ya maame nom ene ya papa nom nanso de nyame epe ene ede oyo ntini so fa no Oforisuo bibi aboko ya na aye no okay ntimi ne Nyankopɔn dwema nso da anso ana anso no bi na betia nom te de nyame ase yenko yenim okay ena nwumre yemfa kwanya we so na Peter Nana Kwasi Sapon enkane ona na ye general manager Emma Fox FM ye be ma ni trinkwa efise enei oye lawyer full lawyer a enya asem kranti ye be ma ni trinkwa pa Peter Nana Kwasi Sapon enei oye lawyer oye mi junior na oye mi junior wo St. Hubert Seminary na dawroma na enemete ba bia metumi kasa mframem beda na se e wo sa kwa no so enya asem keto akora ene wafutu sem ene say ankepi akoye lawyer I say we lawyer oye full lawyer enya ankepi Fox FM na ye general manager no that's it ade ba ko pe na me de kai no na ne time no fa time ni agro party to also the number 1 na we dinner na jati asipo ya fa no sama na ya na koto sama kuma pd na we invite ye we mane haye na da bi enye ya na ne oye no so ebia ne mo ye ne na mo we ye no so enye ya sa we invite ye onya oto party na ne sa hihye ngutum no ne nam ho mo say uncle peace du ba bia ne tim ya ne de kakra so oya de socialization ankasa oya ya na o fa na dwuma ankasa ni agro o ma nya de ope ye shara fum kwanso ene ne wo bika uncle peace shara fum kwanso a me no mna samo ene ne wo bika okay we aya dia santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa odia now dia sam hey adigade abakade kumasi dwom we ene ye fiade wu omwansa mwaso na kan ene bibia tumisi ene bibia tumisi na eya adwobrɛ ene wankasa wafutu sem ene sei pokwa bina Oforisuo be ma twede mponyankopɔn hyire nyina obi anye so amen afi assembly obi adalan kurisi wahyem kon pasom amen nyamijira Oforisuo ye chia ya dofo ne ya hwefo nyina ya brochefo nyina ya chia omu nyina ye nwa ba Sarakoba ne nikunu ulmai me chia Sakoba ane granny ana oba mame ama ana amche Jesus knows oneni kunu Nyankopɔn hyira mo minua baba akoso hwem sisi Jessica Onyankopɔn kan wakomanto yem bibia be fine na yedi dwumadie aye kama Jessica Onyankopɔn hyira ne dwumadie a wo hwɛ da bia Oforisuo fa ho boskani mafutu sem hunu nyansa ehunu kasa
ne fa ho bu sikani na ebisi we hunu nyansa hunu kasa na fa ho bu sikani niema be ko yama bra masem yetiawa sabri so wo yiwa dwen se bia wo ye eniema boni bi wo wachi wedi miswa ntimeya na de woko kakra na de woko kakra na de woko kakra ebedru 35 years 40 years na ebia ye mpre mpema no na wudi na se da ho ebebo ko adu akọ no onye papa sabri ya wo ye young no ana wo ye youth no sabri ya start say uhunu nyansa ehunu kasa na odu ho busikani one osikani kansem basa osikani on kasa basa enna ye papa ekofa de to dwan osika mpedede asem kan na ye true sika mpedede de oni sika ro kwa asa kokontwa etu hunu nyansa na do ho bosika na ho kasa 93.1 FM one osikani on pe kasa two osikani ka wasam chena on fan kotu dwada onko kanche hiafo Sompa on fan ko si dwaso nton de obekwa ka kire no omu wanim ase da osikani no we nyansani onim kasa 3 so de wo ha no amani hunu koto osikani so a o hwe si ya na o ba bi o do besie na emo mo fan konkotena edwama so enton hunu nyansa hunu kasa na fa ho bosikani na wabra bo nyina bekoso de to so bio se wo stato nkura bre se wo sua nyansa firi wo busua ho o ma me no papa ho na se onyina ko wura school ma enfa school nyansa anyimi jai menfa school nyansa anyimi menfa efie nyansa anyimi dabi na emom fa nyankopon suro abrabo pa kasade ojuo ane ofama fanante de to subio se ohuru nyansa wo abrabo mu a baby edu na mo sie na de ko akiri yie etifa ho bo osikani hunu nyansa ne hunu kasa de woye no nkura bere no ebedum bi no na as a minister MP Osei de ko no nya ye discuss emma wa enye yie ye do ko de hina enye yie make say ya plantie sabin program fan chabe wonu wia mo wonu nyina yitum woni nyina sei woni pedua na sei ye de hina mo enye yie ye do ko ye MP enye yie ye do ko de hina so enye yie ntim hunu nyansa okay hunu kasa ne fa buskeni ne wa brabo ebe ko yamo medase okay omra samwa wa futu sem Oforisuo be ma medase yen che atiefo ni ahwefo Samuel o ma fe so ya no ma tran free adwada ebesi fiada ya na ye koja o muse ya na hadwen nanso okuafo ye adwuma ya na opon ke adu be ma ke be bia wo bia ke adu gas e kan o de ke adu de number 1 woni ajewa kwode enura na your birthday kase ye ni wi egusu ayedi oyibo national bebia wo bia ye senior college nyina ye church obi bia mo obi bia fish ya pasa na ebeka no ye beko obi ahwe ne husu yie na ye nkone ensamra betomo e wa asubdwem ene efiada ene ye futusem ekoyi o ankoyi o fabitu kotodwem na fa na bobra na pram so hene na bebia wo bia bebom mi ase chiawo Oforisuo ene futusem no mame fanko nipa o pe adwuma ye nyina ye tie sompa ahobrase a wodi pe adwuma fasa ahobrase no efa wie wate edinti na meka sa Oforisuo edu se ye pon adwuma na de eche ne ne nam se ya etahia nkwanhia ye de ani to fom me de sa na me ye no me namwa me hwe no ma ye koso wi ase na no me kopie ko jam ni pa bi ma no ko hospital be mpese me boni din na okwa sa hospital no nyi wo mu nyina nti wa wonka won mesrew enye ma ho
na ena nyina nse ye kan sa semoni nso nti na edai echedin ti ya na edura futu sem so aye chikaka ye ho ye ne tia se bia dum bi na de tia e bia ye ntene na nso ye kaka ye ho ye nam ye ne mpanimfo ahemfo na nam ye wie se ya ba bia chechema no ye mpanimfo o mo frɛ ye e kasa ha na senka nti ye gitum so eti won so wote sa asesa Oforisuo adenti na me kasa mikoja madam for be maneko weekend and a weekdays maneko hospital na in fact ya nurses ni bi ye besre the way ya musi kasa che nipa any doctors no mu kasa che nipa no in fact ya na bi ya Oforisuo nipa bi o yare ya na ne ho ahomte se nipa bi a wonyini a ya na ne ho ahomte se akwada bia no ana nipa bia wo sua ne ho ahomte eno ma miensa wei ena nipa se wo sua obi o yare situation wo mu no de wo pese wo ka no enye no no pese because onne ne ho saa time no na ya na ye nuanom nurses-fo de bi ni doctors ni bi ya na omu ni abotre e de manipa me ka na majade en edume bi ho no Oforisuo ahobrase nipa ndi ko suku ahobrase nipa ndi kuta file o de pa adwuma ahobrase o de ko interview no enye saa ahobrase no nya adwuma o de ko wie Oforisuo na edume bi mu ya mi tuye nwan mo mote saafo ene de wiase si ko no obi okura sabi wonye nipa na wo ba hospital be so ore na ya na nipa bi nyi no mani me wo mna samo de metafidie so ade bia meka me se me mintimi nyina fidie so nya me ho ayesam se bibi ni wiase chi no madi buade hu de we sika sa che nipa adwuma na wo kope no sabe obi na bieye na wo kwakoye makasa asem sembe bi mi ko supermarket bi se me kwa koto ade na wiase no obi ni mu aya na edume bi ofre wakoa adwuma na wo nipa dodo bebre na beba ho but nim nipa no tabia owom Oforisuo me koye ababa weitie ko ebusa na semprensa de toso mprensa ansa na nipa e kwa Oforisuo ima hwe ne disa ma so bitibse wo baji adi se sa supermarket na gu na supermarket kese a ewo kroma pa agu e kire se edume bi e be sere wo mu ankuta nkutekuta musika ma biabia mu nyuma no mu fa nipa ma ma ba ye adwuma mesra mu omu hia kasa kire nipa nti na nipa ho edume bi aka wo kofo se sabe ka ni begina ho kejete obi amfra se wo si hwa no obade no nya sika kofie se mo amfa yeso ankonso a yenso ye kwa enye ye nti obi da obi so ti de ka se obudua ekoto bi so ansa na konkwase ye besre ahobrase hia wote kasa ho hia bomoden na sabe ahobrase de ko pa adwuma no nurses a doctors mesramo ye nnuanom ne ye ba hospital anase ye maame no ba ye sramo munyom abotre okay na wunya ne saada ye besre ahobrase ye ahobrase a wode eko pa adwuma no enne mafutu sem ne se fa sa ahobrase no fa kwa wie na obenya nhira me da se kanka yo nana metase na ene mafutuo no masesa no masesa obi akodem obi an comedian bet masesa no yo kejine hu de o de bae no obesesa no ha ya na besesa no ha ya oh yeah edu ba bia ye nsoso no ya kasa no yetu ye hofo okay utie yetu manfo na yenso aye de yetu ye hofo aha masesa mafutuo na mafutuo no mato din se obonto emfa ho monka yes ubuntu emfa ho monka because edu ba bia nipa hwe wasetena hwe wachi na dwene wo ho hwe maami buchi aho hwe wo maami buchi aho yes ubuntu emfa ho monka o edu ba bia nipa wo ho no mo a wo hwe niema bi ni ade a wankasa dwene wo ho afuto we minim ni wura studio ha ya na ebesi mitrim eya me de pa enipa mebrebe di wo ho abo amanfo bi ama nipa no ode ne ho bo no samre wo no na wadi yie ama wo no waye mobo enti wo hwa nkura ya omu ko school yi kura na sai SHS ya omu koi sebi mpredua san ahiafo ma etumi ko hia asikafo ma eduru ba bia omu be ko school no sa wo sebi wo a
wo ko school no a wona ne waja e bia se nya free SHS a nka wan ko school no emfa wo hu konko boskani ne ba dabi na ade a ba bia obi dimrika twam no obi nante kro teto ana mpanimfo bu bebi say usuro ahwease empa usu atete empa boa wufra ne ntoma mesre school fo mo asebe mo mawufo ni bi ana abusua no enko yie na mo kwa akohia nkrofo bi wo de ho bo no ana de ho bo no aye ade papa bi na sebe nye se oye ade bi a ede amane bebro na akwa akoye bi omo tena ghetto enom wi yetumi be chi wo mu nyina yetumi jeli bi ni agya bi omo a omo ye scatter fa wo mu nya bi omu nyina na sa ba fie obi won ma ye de ni duru ya wonya 30 minutes ye be yina ba wo wudi agro ye be jeli wu yes adwuma kra ye yen adwuma ye yen nana ebi wo ho no mo a wu nipa no ye adwuma ye sa wo dwene ho wo hwe niam ba ku mienu bi a esesa wo dwene ho ade a mistake bi a obi beye ami agya no wo wan hwe kra wo nya ye kra be yiwadi enipa wo ho no mo adwen mienu enti wo ka hwe no a wo se me bo nipa sa nisu ene ne seso na say woni me nanti ye me nipa bi a me mpada mfo sa me dwene me ho pa me dwene me ho pa because me ankasa me nye na enipa ho no se wu di agro na wo ye woni ma bia na wahwe ne wota wachi wuni akitafo bia agro no a wudie no ananamo no a wutuo no wahwe ne yie empanifo ka asem bi se ifrantoma agwo ye ne prepare agro obontom fa no ho monka mesrew esunu obia ne nabusua wo frim Mario Amasisu abayo bi wo hono mo a obekwa kofa na mfuo bi ememasem nko a ye nyina ye tie sompa na sa memasem no oye na abayo bi wono ma okonye mo a meka se kra no ne ye di ne bakro ti o ye di ne bakro ma me ne papa na busua no wo bi enti omo kra pese oba no ye de wo no mfa nkola embra fie na won so esebe kwa mpepla ba. This is 93.1 enema nko ye wo fie omo ka se hwe waso tinam ne to aba pa sa aka se da ye me de pa enipa ade bia wo ye bia no hwe wunchi ena me sa aka sa asem we nsuso wo ya brantie a wasi su bobra ye ne ma empre efie japade wudi agora wo be firi mu ntem ye ne wo ba mpre ade David BBM adwumam abusuam BBM emfa wo mo obi enkase obi sen obi ye nto enti chinchira sese oye bi David wuni ni pananim favor mesre ufra ntomago eni prepare grow nana satamu a nana free mu no man it on na bo man ketecho be ma free mu no misun pa na su na misun ni nyina no wa free mu okọ waka hwe no a wo se da ho manipa se owuo nipa wu preko penemu mo owuo na chinatemu wo ho enti wono de wokọ fine nana misun ni se papa ya bibie na no twetwa gimi wono wo kwenti bibi ni enfunsuo bi si a meka kyerefo ne hwan meka mafo ne hwan na me hyedem na chese ni su sami saa beto ni nyina mu no twedi amponi ni paboafo sanse ono kroka no twenum se no menka ni pa ode ne hotu ni paso na ye tie sompa intimesre wo a sebe woni akitafo bi ti se nana owusu bema wo ye bibia adwene hu mienu emfa hu mo obi o na asema me kan no me pese me kire se asema obetu nipa a ye bejeli no etu obi a obeba fie enti ade bia wo ye no hwe na wonya chigire nipa emfa hu mo obi na asema de ma asem awie no mafutuo no eye me de obontom fa no ho monka agro bia wudie ananamo bia wutuo no hwe wanim hwe wachi
wo ho no mo asabu ye nipa ya adwene na dwen kwa akire ade bia obi ye wo wiase bia na say adwuma bia wo ye bia no se be fa dwen to ho because edu ba bi na say Osei mpese ne ebu ani chi enkoka bo mu ho asem na me de mafutuo ne ba wiye no nipa dasani bia no dwene wo ho hwe wachi abamu wa wo ko school hwe wawofo enu abayo ya obetena ha sei a wone abamu an konyem ye no abamu an na sese wadwane no ena wo obayi wo maame akolai wo maame na ye de ehwe wo maame tia se nya na wusu enti du hu bo obi na wusu ade a esese ya ade pa na babia obi anante ahwe ase na obi dimirika ne twam na meda ase. Okay, NFA wa futu sem and say na me kai say futu semi miso drink and 5G meza ena omaso ya sene ena ya de futu sem inya bi ede brewda ena ma futu sem tiawa me de ema on say oman bapa oman ebapa me your mind ba me your mind ba ena wo so wo ye oman ba ye oman ema na ye musa se ene ya ye no na wo so wo ye oman ba no na wo ye oman ba pa no mibusa se one ye no e oman ba pa ana se e oman bonen ne ye na wo so wo ye Ghana ni na wo ye Ghana ni a wo ye oman ba pa no mibusa o na nwumire se wo ne ye no e kire su bi e kire se wo ye oman ba pa ana se wo ye oman ba bonen onofo eduru baby a suban bi a wo beda na die no ena me e kire se wo ye oman ba pa wo na suban na wo beda na die no eno ani wunwuma pa no onofo na wunwuma pa na do ba kuro eno ena ba me ehunu se wo ye oman eba pa na senti amede safutu sem we eba no se eduru baby a wona wo ye adwuma e wo mam ha ne benya sika dia ba o man ho bra no wona wo fom Ghana sika se brato no wona empokura no obi di wadwuma hyewsa na wo fom ni sika se brato no mebusa se o yo man ba pa ana se o yo man ba bone eduru baby a nipa bonfo na me hu nipa papa o nipa bonfo wa maye hu nipa papa adwuma ya de ase ne nsa a dodo no abetumi adidi ho no ye musa se wo fum sika se brato no ene wo yo man bapa ana se wo yo man bone dodo no na se de abadwuma hye won sa won hwe ni yie ebe wiase no na aban no na amanfo ebo no sobo na nso kro no abo bono de wonka eduru baby a na mabura wo wie suku a wonya adwuma nye no na wo kase wonya adwuma nye no na wo no a wo wi aban sika na wo fom no sebrato no na wo ne koda no a afi na omo fefe afi na omo wie suku no wo no mo ensan ebe bo abubuo se oman no enkoyie nyame betua nipa bika anoti enei sika wo fom no sebrato no mi busa wo se akwan na yanyie no ensu papa yenya nom no wonderful baby a omanfo bi enyanya wo monan no sika no aba bedi ubotom o wa adwen kire wo se be ye nhira ma wo dabi no ebedane no me ede ama wo enoti sade be ye benya sika ede aba oman ho bra na wo fum sika no se brato no mibusa wo se ena nwumire wo yo man bapa ana se wo yo man ba bone dodo no na kasa wo kumase ha sabia ku sabia nya adu kuroi emu bon enka wom unum su a wo de atofom uja wonan ensu oto ababie ama no susu anfa nko na eduru baby na nsuo no ete na ntumi anto anko akire na anfa ankogu fa akọ ese kogu na se yinka orofo me busa o se o yo man bapa ana se o yo man ba bone dodo no na eye etia enwuma ye de ama wo mo
dodo no a na fiafiem efia ye de ahye wo monsa sabia ku sabia nya do ne a wo ye wo ho no ense emfata wonofo ye kan ye jane de bai dodo no a ne de ade ahye wo monsa say ya by dia say ya ankrakra dia no wonofo se de be ye on be ye ne yie na dodo no anya so emfaso no opese wo de dako eyeyie eno na mibusa wonne se oyo man papa ana se oyo man ba bone eno ti se ya se oyo man papa dia wonofo ye ne ye bia ana se hwa adwuma no so se de be ya dodo no abete so mfaso dodo no enso ebetumi anya sika e de akohwe wabusua se adu si twro no anu wo Ghana ha na so mampani si jadibre bi na etumi etoto no man enkonkai na so so nko abewie sika na kogu abruche na obedia daati anko ama no wo de nome e na ebre wabusua ebia na wagya hokọ eno tie na nwumere dia medi gyawa ne se ne ye no ankasa wo ye no oyo mamba pa ana se oyo mamba bone me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo mafutusem na onwuma pa ene be kire se oyo mamba pa 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Oforisuo baby. yay We took the to you nana one Bakupe. Oforisuo baby ma metamon kanche. yeah wo futusem Ana nyimre ma futusem etia. Ana te bia ya hokam. Na ma futusem no ene wo de no ekopa. So media ne say wo de so pa say we Kristo nipa. Onipa biala wuti ya nyimre. Wo di pa say Kristo sane anana dua wo ko bi de. Enti wonde ya wo de tia sondem. Ne Bible kasa tia. Wo ye no. Wo ye so say we Kristo ni ana say we Kristo ni papa. Enti so Oforisuo be ma say nye oman ba pa de a. Me so na ka say ye o Kristo ni pa na am so ama wa ya o tene ni. And Yankopon will materne for will name a Christo for Medase. okay hello Okay. yay Okay. yay Aye. afiri lele ejatiatro Jadam. Oba, what was what in the family of Donald original Nigeria the contractor Patapa Kitchen. okay In terms of any different the lamp in the lion technique of Obasha. Papa, Papa 757 years, morning Sunday. Morning maybe you. Obi kanya me no obi nyina ho. Oba, the fact am say you want me to go promo by this time. Now no I abai obetra video catch you so obi be dada ni fear class. So kuma say ya juma pa o ni bank o no be si brei. O try ni be bi ankan ko wie sa o. Eni pa be bro ba jadi project a e bi agbadam e me no no yo ni ko se mi no nko bi a nko no di nko we ma ne no e ba ni ato. Me say yo wo bia no woni so e wa de bre eni na eni juma. Amen amen. okay hello Ofo yay na mo ya die oyibo national me ho dene sa kwaban na legend umra san wa so ho legend wagyegia dem ote won kana no abobrim oh we die media fa bi na tu legend anim ene ninia sofo ba ha o de achew pa na baaye and if you gisa mi ni omno kasa okay yo omno be kan no awa se penyin so atu ni na na wa ba shop no ni wa be kasa o de mi bla ni perform no ye de fa bibia chani ni akitoa okay na wa hu se de wa ye no wa nya de na se mo de odifo boni ache na boni be no ayo so na me so no na bibia oni tema ti pesa mi bi so no se e fa che na ayo eni e just adwada omuno se Monday mi su ena mi futu sem kakra ni se
me ma obi ma pressure ewo abrabo mu Okay. Oforisuo ene Ghana na ewo no ebi timi di pressure mo bia oju wa onti ase oni mu say wadanfo no wa wale oni sika o di be wale a masa na ko ka se ko aban busi akọ wale o ewiase na ye ba no isatia ni nyepe na ababo na ye bo no nso oni obi an ko petition won say asase so ye ba wan wale na ko edian yakufo be kwa ko chauma abisa say aden no ibo na hina uba asase so wan be wale Okay. na for uhu tu obi so mani be mo pressure ma ko ji schedule Okay. Hello. Hey, Papa, Oforisuo Berma, and the Minan Otobrosie. Ke edu gasovin papa. Berma, Nima, Osei Yesu Esua for Nemo Bako. Ke edu gasovin papa. Genko, Kansunsum. Oforisuo, you were in Shef Mamawate. Amen. In Shef Papa. Oh, should I know so much? I don't do thank you. Should I know my pa? What ka? No, and no, according to the French, now what that now with the son of so hey, tell me were Janum Pa, and say yes. On command now, I know ever, yeah, pump. I sure. Na ene kacha je wa kwode ese me chia no na esan se me ba no nti no mete hwa me uluma na mete makonwa me tonku kakra amsi na wo ba no ode aduane na ba na mse nyoma asem na mse nyoma asem na mse nyoma asem Abaje abo bi eje die jiwa ju ba mo kisho pa se so for the satu mo pe mon ka fa unyina wai so for so je wa kwode aboso David papa mo ka say wunti nkwati be ma no e me fan oba no what aha it is so for the satu mo a na ka ho ani nyina mo ntafre papa ba kokura nka nsa ho papa so ye me foto kakra ne se eya ye Mpe Nipa okay eya ye Mpe Nipa no kuremu said the musi ego nipa from program so obi ba mo nchen said the musi ye nipa no kuremu obi se na da nyina so da bi man ko tie program o ya me da me na also e ba nyina obi ase se me ntie mu a me da me di ntia mo Mpe Nipa enti mo obi a Mpe Nipa ekeye do a Mpe Nipa hwe me yiri na edi ne birthday o esu the whole Ghana bia Mpe Nipa ne senti me pacho ye Mpe Nipa na asonge na ma me sara koba na ho ye de koba sompa hema ne ho den papa oni gani no kre mo opposite one na no entade aba me na dia be go re dia no di o the sreya do na fo kan nso no okay hello Oforisuo ye Oforisuo Pizarro ni o great no thinkers ya cha Pizarro ene anti age mame I block my battle card block my radar no vote you met ya no be get na ya Joshua yango for which card you get na ba ya no na Oforisuo me come am so no Oforisuo we are say nse bia bunya nse obuni pe bia bunya na Oforisuo ye ama me ka ma ti wada no mama ne na Oforisuo na nse mo na me ko bia yi na sa bia ya ni ya mani nka na ko fantame na hono so ntia ba dia dan se amani bia retach na mini ni ko kan out of that na the coach attack no kana e drew set that the shots are baba na what they collecting that but anymore na also na be and I'm say stop na to na be here so open you na odi be see ho na afeti na na ye say na open you by ba na me front and me tabachi front ho na me na be me na ka na so na ho ko if sole na after you do na think it kayana yes that's not correct na
When you get a job, right now, material, when you find the passion, I don't bring you in the area of the I'm not the next United. I'm so about you never have a album. I'm going to with you. I was daddy. I don't believe you could share with me. If you're quiet, you're not something new. Something about AI driven. Now, I am to what? That's what it makes. I'm not the car and then question. Hello. Hello, Pacho, good evening. My Joe, so my baby are free, would be. Pacho, Miss Bessie Cast, why friend me Adiza. Adiza, it you. Pacho, Mr. Minya number. The papa post you, Mr. Minya number. No, okay, your baby boy, your number one casa, and unti your buba no afa do bebu sanubiano or the man why. Pacho, no, okay. Hello. Hello, where's your name? Yay. Sompa FM. Would baby are free? Yes, let me see. Oh, Lano. Hello. Hello. Would baby are free? Yeti Opa Nipa. Open your mission to my family. I said, okay, hello. Meet your pa. Because of the oh, no, I mean, no, my father moving by. Oh, as one can I don't go. Then you got a man yesterday. Oh, many of money when you come all the whole. That not for the crowd, not on my more. Papa, on my yeah, what I was sharp. I buy anyway, I buy them. Every year I buy in that case, you know, young swap. That's me coming to tree, and I want to tell my mother. I'm going to follow. Okay, can go up with you. But I'm going for it. I remember the time for your money. Oh, Papa, and then we find out what you let's step on the phone. What would tell us from no wires? Putting up in that rabbit in my mobile. No, okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Your friend is coffee to cool because I feel empty. Coffee, yenti o wafutu sem. That's what my foot when he say. And no, I'm not yet in and chronos. Yes, I. After Ghana, your constitution, a command playing flu, and young Corano. Oh, better proper ye be. What you can see, you don't know what they look with me. Yankan another year's man. Odi to this is feeding. And no more can about a good Sompa FM. Now, I'm going to me. And that's about the sponsor one bed in the sea. If you open your office up for Luciano, so yet it's I have to answer to you. Na kyerɛ de odi akyire esua do di kai na 2024 mo brapa na nkoda enso atumi esua mo. Hello. Hello, Osei Aboagye. Peter yenti e ukame ya twa wura gu so. We dey tia mu nyina, onye na yero tia o ba. No go to the other side ni si ye ba. No okay. Na me tuma kutu ga kan say, e wi asina e wo no, obia ye obi nia. E do ko hu so nbe ko awu ma bo mo dina se mo dia wo dia o be bo ano. E me pero ko awu so mo ko hu ni no amekere wo do. E ta o tia ise ta be no tia ti no, mo dia wo dia do so hu ni ani mu. Say ye atari o. Say Bambo, say Daniel, you have to get one again. One time, I'm not going to be and one of the one. Okay, a hand ya do a friend enyina ebesi efiada wo so wafutu sem ene say obi wa ni ho a wapa futuo ene atratene ho eno ti so di bibo okotodwemu a danti ankwama na wantumi ankoto esam na wantimi ankoto frem na frisa sompa Asem Mpe Nipa ya ka chom say yesomo ne yasom sompa dwumadie we so na betempa sem ene nkomode ene afutu sem papa orofo me kan chro se kone kopa mizo drink ni bito sa na me kan for 5G meza na me de amount na sa dokodoko die mienu we no anom die mienu we no medika ka cho se ship a ede snap ba ye no eno a na de bible e ba ye eno ti ship de mizo e ba ye no eno a ene de 5G meza enso e ba dwa so eno to aponto wa ba dinto no wa yi yo no wodofo fa akwa nipa bodompem no eye mizo ene 5G meza
ena mekafo na mede amount yenko ne ko pabito na yefa enko serve ya hoho ebekwa nimu papa odofo mizo no e mango flavor ene miss fruity medaka cho se miss fruity na ebu anko danyini mom color enso eye fe 5G meza no watrase ache wane na mawia so odwom ache ma me wanhwe yie na nyoma ekọ achew eno TF 5G meza na ye nom ne ahode no enyina so mazifo agye atum galamsefo agye atum eno nti obi bia wo ye dwumaden bia no won pe 5G meza na onfa emana pomden enyina so na ukọ manager Daniel 21st Kenek ehwa overseas abusu se cha ubenya bi sa ena become supermarket abawazita sewa eno ewo post office anomanye kone kope bito Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa enchemu hwa ubenya bi ato na Sachi Enterprise asafo abinchi woni VIP car park no ena edi enhwe nimu ye friend Sachi wa homa 24 we so 0246 270221 0246 270221 and 0558 10 43 48 0558 10 6348 eno ene na Sachi Enterprise nema kwa kuochiri company limited poe mantemu East Region yenko pemizu ene 5G meza enom ewo poe mantemu kofodua okwa wayijo wapontro no wabadi tuo no fa kwani pa bodompem no ubenye bi ato KF Kinju Enterprise ewo enom hotel swami heye opamangwa abrusanim eho enabe KF Kinju ene 5G meza nimizu ebusu se chaye kope bito 0263 752 944 0263 752 944 kede yako akoyanim ene adaje niposo kra yako computer so adwadi mra sesi a de wo ba no enya atrase yako computer so adwadi mra sesi a de wo ba no enya atrase Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bomu se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting Mubim 0598-559802. Edia was yetara 1 media. Na November bosomeno. Nide edikain. Ena ye chro e krafoni din. Enti sa won kransa na Ukraine kotro udin. E was Sompa enkransa. GCB edani mu hwa. O sunyane so a kotro udin. E was Sompa sunyane night market hwa. Na Kumasi de e krafoni na ba be tro won mudin. E was Sompa. Yani Rome hotel. Dia no hye eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no ankasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de tom ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwanu ne sa di si no so nyame nhira mo pa wo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beje mo amu ye bi afie etwa mu no emu adanse de de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi o how we say syphilis, hepatitis B, chlamydia, and now you son of them show, and now stroke, and now say kidney problem, now man as attack, and now what safety, who go fear if you negativity, Mr. and know how to work sharp. Dank natural care complex about mom. Mr. Oba Dank Australia, your machines are wood. I didn't show you preview. Ye Uba, I feel grown count. Machine and the back say, you pass me if you grow a man. And I say, I will pass me in the dear account. They will do suit at a share the Mawa, a 200 hotel. Mr. Who fear ends now. His screen is with numbers live to face here.
Etu bi kaba Dank Natural Health Complex. You betu yare so ama ho ato. Dank Natural Health Complex. I'm to feel. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka eda wo so yale krankro eda wo so utoni ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum Sompa FM. Okay, yama ahwefo ane atiefo nyina kwa babiem eba dia santeman ajum age atum yenye yotetetu bafo se boye ntaban mu a yenam soro yesai enam fom eno ena ama Sompa Asem Mpe Nipa no yedanso ewo Ghana ene asantemema no wodofo mema sika shoboto menanwumere said the answer me no mema usika eno ene Sompa sika promotion Sompa sika mema obia shobotom anwumere eye na wutwa no dodo no a wobetwa no ena ebema greater chance to win eno tino short code no ankasa aye star 256 star 3 hash star 256 hash star 256 star 3 hash tieni ye pa me pese o sika o star 256 star 3 hash eno ene be ma prompt message bi peke Sompa kumase no Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi asanteman agiatum mema usika shobotom 5 CD dodo no abetwa no eno na be ma watumi enya sika ede atu botom ene anwumrei de wo ba no enya atenase eno ada yetia asem we ho kete na esanse asem eda baba wa wi so ne wo se wotwen na Sompa Asem Mpe Nipa yetumi eboa no ma me akwa aba empom te say oba pa na uti de say usu din de say Leticia free hina bae Safi be kwa fa he ben komesa ekwa wakakra o efiri safi be kwa ekono
Noki. Mame, no wakosam ne sanya ofri safi be kwai. Men komesa Osei Asem Mpe Nipa yenkwa ne betumi ajo. De be pa ene pamwo. Emeka ka bi na me hu abrantie bi na so obewale. Abrantie friend say. Ye friend Danyote. Your friend say Danyote. Danyote ye di adwuma. Mba jo le mesi. E say wono so ten. Mba se me hu ba bia owo. Ye ntie o. Ba na tin papa pehin fi. Na ye kwaji obi koko nti na ete emu ana nsem ba ti oye na so okopepe di aba. O di akoko nto ho no di okoye. Okoye no me hu ni bi. Ndi na awonu na me fe ne ma me se ade a ne ba ndidi mi no one na wo me na wo ba ko be ma na wo hu be ma no wo fa he mba ye na yo ko ba ko so no hu wo so pe wo ko ba ko so e tim papa fi one wa wo say ba ko pe ye ntie o ana me fe ne ma me se me nto me bo no oba nti awonu hu ne ma no ototaba nti na ne ma me nue bi wo ko mu wo fe na abafi na nje ko to nani tanti abafi ade se na kwa mi odidi me no ono so fe ma me no na ma me no anka he na odidi ma na awon ka me na ede me ko se be kwa fi do te bi wo fe na fi ti ho no ho mu anye me yese fa me ko yo so na me nua no de me ko ade na ho mu anye o na mu ade okay na mu anye me na o de me ko yo so ti ho no na mu ko ye mi o be se ti wo di ntisi mi so ti mpo me hu he me nua no de me ko ye mi ti me ni no na fofo na exam ten na abo anopa 8:30 na ye do asento ho ndi e fe na ye nya no oyi ni se edidi ma na me di aseno ko yo ai be bi ni woju na ese wo mu ti ese wo mu na papa na ne papa no kwa ko se no be di aseno obesi esi aseno ofie kwa force no ne hwan boy ne papa awase okay obeji asento ba be esi aseno ofie na no de ompe manso na ye kwota aseno ho na mini ya na okoje butia na odibe yi mi wo hospital na say pim worker no odi ate na wa hwe me so 3 months ono so odi ate ndi tan kai no 26 million andi woje het ni bibia ni woje no omuma no 10 million ti 10 million bo so wonye na omo so onto ti o so 10 million mu no ante na mi o pele ni mu tan kai omo tan de me han kai na omo tan de me ko ya ka mi na se tan tan si no fe omo te se an ka mi wu na sa de me ko di ya ni omo be ti ya 26 no ndi on to aso no he abofa ni me no sa be didi ma nti 2021 ni mu na ndi ba kuma se ti se ya mi mo ni je omo de ko number sa na maybe te no na asi na maybe na di ma nti na oji mi na so bi we me so wa hwe Sompa nti mi ma na mo ami na fa me dam se mo so mo be bo ami aji ama mi se ta dimpo eni mi ho ye ndi be ta ediane ama kwa nimpo aye de ti se akola no we akwa no me je na ma mi wadi mfie sei 2 years na ebra onyem enyina no kwame no wa ma usika bi an hospital mbato sta Dubai no kaka ni mu ada obetu ntu no o ma mi man 20 cedi so de ko to oye no na fe no so ndi o ma mi job na o fa mi 20 cedi no o fa mi no send 1 million
Jimmy, when me na emu 800. I call you card then no one. Ti me call hospital me bibi o. Me ni ana. O call you sa abambutian na oye. Ti wa ma mentale for me ni mentale. Na che say ukoda maternity awukwa wo ye nyina anyo na tuaka. Etefiri so wo ye besi sabre no o sesen na kekambo mu a sika akwa amede ama won ebeduru be sei. O ma me 1000. O ma 1000 kura. 1000 cedi for hama. Eti hwan na eyi u free maternity o? Me so staba ko me ti be mi no. Eno tua ni nyina. Tie ni na no san hwe me treatment. Tie se mpo no. Ana se ndipo me ko bisa na di ade. Aya de odi ye no mi wo bi paka. Anka me ko na ho se ko bisa na di. Na kwaba asa no sen wabusuafo akoka kire kwame. Ajamba so. If you meme ni ho, mpaba so owu. Papa wu na na me so ya be wa meme ni na akogu enka. Omo ya bi nsamu ni fi ho, nti fi o me. Na papa busuafo nso de. Omo fi umpo. Na wonyem ye no kwame no gitum so no nanyem. Omo de hoto na ni manu so mu. O de hoto stabie ni mo ye ko mo. So oni bandimi nwa no. Eye kwame no. Na so de kwame de yi. Da odi Daniel Ten. Ba e ko mo e fe ne kwame. De hoto do ti enu. So Osei me opeba. Wonene tram fie se yansa na wo fa yafunu. Ba je na ko 1 year. 1 year. Na wonene twempran de no hwe kama. Ba je anse na me ka se ko nyina ye tie sompa. Wa yo ho ade. Ebi. So e ti koko nse na di begu apaso na otun koko na sala na e ma se bebe nitim. Osa pema. Ose mo de nyankopon. Mo kwaji koko hweso no. Eti koko ni gu apaso obekari awie no. Ode koko krache wo giska no a. Unde obetu ofiko mo obese. Na nsampo ne mi hu ne mi. Etu okodiska ni wi anu asa aba. No ba. Oba anu asa age no. Se ni se ya be yi. Oh. Na kwame na busuafo de na omaka kire o ma mehwa akola no kra. Omunsi ho. Ne ma me na enu aye 2 weeks no omu ba yi o. Oba yi o mi de man kasa mi enti man ko na ho anko kan se bi enti no. Ndi ma mi na am de ko ni je. No to aban ko ma. De mu yeye. Aso mu na mu hia ba ndi mu fa. Na mi ba ba ko. Kwame ma me se mu na mu hia ba. Na ye fa na ni ba ba ko wo ye onya be ma no na fe na de ndi. Mi hwe ma de. Na oba ne ye friend say. Mba no ka da na me de friend no. O ametu ni din kura. On tu din. Oh. Eje say dia na apese ye ma wo. Se mbe say. Mu je se tan ma me ya benta omoje. Ese sika ni nyina ya say. 26 minutes. 2006. Tie say hwan pa na ma sika to aduane die. Eba sa so bi ko na fu ma na medina chi. Uko birthday. Oh. Ye no mbo anka ye ko bi na am be di ha. Ye nyina ye tie so. Asem me wura hopa o. Etiji so uko birthday ansa na watumi ato aduane kura ma oba no. Mpa jani. Ti kwame no nam krom wo sa. O ti o fi ho ni number bo o yi shape na aja ni baby but come for send the oni baby o ne ma mi ni baby o eye wa ase no omu ni baby abo e bo e no so na ahia bantifa oh wa ase ne friend say o di come for say wa ase be ma no o de come for say na oba no so de say oba ndi abankom akuya nkroma etu bodin akuya nkroma no be hu say yo no a o ambenko Sahibe kwa ampenko. Sahibe kwa fan. Ampenko. Oh. E wo so sompa sahi for he sompa TV pa. Ye fa akonya we so ne nchia sahi. Fu nyina. Omo hwe papa.
ene gonso omu ni agro na me ye sure say sabri no asema ye kan sehwe ho no omahu ababa wa we da na avreho ye bebusa production team e modern boy ya bo afa ababa wa e ba ye no yenhwe e modern boy ya bo afa ho efri se yenchia ya so entiasem sa na yenhye sufa ababa wa ba enra na avreho ahomiti o ahomete papa na memma bi diewu Asem Patrick empomte say Nyankopa adom ni kra ye bibia boko de Erade adom baba we ba ye na Asem onim say una wadi achi na wafrefre tetifo no so a de na firi mu aba Osei Obema meda CP wakonya kese a odi ama me na machia me pastor Samuel Esiama the resident minister Church of Pentecost kwada so PIWC papa baby a obi a mechia opi no kwasem ni asem bedru ha chief producer Daroma ode ma me se menhwe ni abai na yenka na asem bi ma no na ye boy homodian se ye ne abrante na one ne wo ye ne ebetwetwe nkomo na fosu ye pusu ahoma na ekọ obi emfa bi won so edru me bi a ofra ne akate ne krampa onte hwe bi na eno na eye abrante ne maame ekuna one ne ti enye ne papa de onu si pusu na homa na papa no efe no pani kwa me fodwo oje yeso feso kire se no kwasem ni enye ono ankasa na sene mu ba e na one ababaawe ewo ye no na mom oye ne stepson e na one ne wo ye ne bra ababaawe fa anyinsen ye nimsen ka wo oba ate na wo fa anyinsen ya antenatal care ne woni man kitinkiti bi wo ho a ye toto ne du bra akwa akwo na nanka odeko na free abosome ba akopem bosome nkron no je nim se oba na okun de otia omo bo abo omo to no kakra na bosome nkron ne so ye na omo nto ade ba akokora mpo nti abara nyinsen so obi a oni afunti the time a awo ne kan no na manfo kra nyini se ne bread aso omkopi antinenta ona se bibie ni wonti ababa we ni a odi na chimienu ono nso di dwa kakra aka no ese ne odi ni nue beko ayaresabia na wakwa akwo nti baabi a ode ne koye no oduru wona se emu ayeden o se ye ni CS na o se transfer no ade ne ko hospital kese a ewo omumpata mu honom nti omkodu wona se o se ni CS de o se etua sika bi ade to ase sika no se antwentwentwe a ebi ni ho nti ne nua kuma no na titi na boso mu a opɛ kakra ade to ase ma omde ye ni CS no nti ade kye no na o se frɛ ababaawe brante na one ne nyem no eyi na so trace se baabi adu no oni ho kra baabi a obi a ompa sika kakra den emra na ye mfanhwe na yero no ema no ntimi nwo asomdwem ye frɛ brante frɛ no a wanye wo mo so di na o se ni nua kuma na san agina mu biem ekopa besia ni bi eba beso so ema yetim di hwe abayo CS na ebe ye ni nyina ti ni nua kuma na gina mkopa besia anobo som 26 million ema ye de gi ni nua pani awo asomdwe kwan so nti owie ye no se CS ye wa ne ye pempam wa etie na won so wokọ na akọtwetwe ahoma no na sakasika ababa we san de bekọ hospital akọtwe ahoma no ye fra brante frɛ no empra hudo pi wa de so no kra wo ma na wo se busuana na san gina se ni nyina akọ wi sei nti ye kire omo ball no na abrante no obi kan asomsem na de 1000 cedis eba se ye mfente so na 1000 cedis ne ba betua 26 no ama na san kasika de bebo abawe akon homa obra wa wonim ni nyina da busuane so de 1000 cedis ne ba no na ne nua command kotu a hospital kanom de twetwen ahoma ne zan say sabre na o fa ya mu pa di kana kanam se be putuprunti no abawe ne dwa kakra de okoje besia free ye nua no mo ma besia wo enkron ketu amu ni bi ensi hu esi hu afa ya twen abrante ya twen na ompese eden obetu escan na rahusam kra wom ni say abawe e fa bede a okoni nyina se krom ho no upon all the situations abawe se bia so free bede ne ba na wo hia kola bia wako school ba na se bia kom de no a sika kakra wo ne ho no ono san yi bi e de makola akro na obehia na se abawe okuta koma papa e wo kromo memo be ma na okofa no a one ne wo ye no onu mom na eni abawe ho adwempa je se be ma no ni tietiem se sika no wantua o de thousands is ne buy and on tua bibiem na se omo obusom se be ma no we be ma na free sa bra baba we wo ya bepem na ye penechira kwan ye hu no
a wahwe mu abusuafo no obi anim baabi eden okay friend na woni mu number nso a ompesa obefa no ne wakasa Daniel Oten no Daniel Oten na asem na okay asem na chese say Daniel Oten na kasa yinim baabi a wo Daniel Oten de ye penechi da kwan Ghana ha yinim baabi a wo ye beda say ye kɔ na ye ne Dankeba complex entwetwe nkomo emre simadu superpepe na abadwafo emrem asem ewo man Ghana ma Dr. Memo Akwaba Yenua bibia boko de yehu adomboko Dr. Omanfo dodo no a na ekere se obo adwuma adanse no ekere emma me akora no na wotwi me babetete ntokuru mo hwe nipa nti oba ye kibusa aye na ase nipa ma ka ho ene ebeyi ye foto a betwitwa ne chew nyame ani no kura nim ni obo adwuma aso ye te say doctor yehu adome ho boko pa nipa e ba ho num nyina nso obi anya na yaresa obi ani ajepa nti wo fia onya ma ho de na wo so nso tu anamona do ni kire aso e ho doctor last week no na ye hwe osa no na me pese ye hwe hypertension okay hypertension no enkane na ye mberewafo na yade wi na ye wo mu na so ne no mranti a afi no mo bebo bra nyina no hypertension doctor ye ka hypertension de yade no ye ka hypertension ye pressure wo ye ntini mo bra yakoma ne ye adwuma se akoma no ne pompi moja no dis akoma ne pompi moja na pressure moja no pressure na de na mu ntini mu ba no ana yes say e wo se wonya normal pressure wo wuntini no mu eni se broso a yes wonya hypertension se embroso so na wo fom bebre so wonya hypotension anti hypertension no se akoma ne pompi moja na se ne moja ni si friend yes so systolic pressure ana akoma ne pompi moja na relaxing so a se ne moja na friend mi se diastolic pressure anti wo bon se ye tro systolic na ye tro no soro ne atro diastolic no wo fom na akere pressure wo na normal pressure no they say yamakwa ma e wo se edru 130/80 anti wo de na ye bia 140/90 yesu nya hypertension anti obi ana pressure te say bia no nya hypertension na ye de efide bia ana ye de chekere yensa no ye de efide ne chekere wonsa na enu mu ma show say wo pressure na say uni pressure ni doctor I say normal pressure no e show say 130/80 130/80 over 80 enti se ebobro so sa no dia na chese asemo ya ba so check o dia na ebro 130 kosoro dia na se problem o ya ba ana o check na eduru be 180 190 dia na se ehun pa wan hwe ya ebetimi ekum na ebetimi mo nya stroke nti de bia be check o pressure bia na so obu o check na dakro na enam 120/80 pe so o mawie on check bio na so hwe mother na di say e was anyi ye kwa 6 months bia check o pressure so wo obi a woni bi mpo a e was every 6 months check we said that so because wo sorry anopa pressure no kosoro na ase abafom nti nyina fa akon saa na wo nyina so na pressure no so na yesesa nti wo se bibia wo check o pressure na we so wo obi a wakwa test ide so pressure na kosoro dia ene wo so ta check no regularly it's say ebetimi akosoro a wo hunu na ekumu okay no any mojabro so no doctor yesu no na yenhye da nsu anwoma na yeka se mojabro so a na efu se moja na bro so a se de nsu gu bokiti mu a ebusuo no se na ntesa pressure na na ntini mu na abro so okay na yeka se ntini mu so asisi ne moja no so ntimi ni atrantwe no so eno na fe na atherosclerosis no okay no ntini wo nyine na emu emmoa bo se moja na ntini basa bo se moja no aloko ntimi nkwa kese eno so timi ko so yare e wo ntini no so emu okay na ade ba kwa ma pressure ne hu no so mte pressure enye ni pe nyina no munya pressure bo mo nkaye nti pressure obi betmenya pressure the pressure be koso so be bia ni ni pedua mu a e be sesama na hu se ne pressure akosoro nti bo so bu obeka koda na adwo no na wan sori biu na ne pressure na ne koso ama na sori biu enu nti na ye ka che obi bia se e wo so bia ba be check ne pressure na o hwe se ne pressure na duru that's e kum ni papa nipa mako na pressure ni yo mo hia enya science a che so mo anya bi eno no e tipaye utitayo ya pa obu ono ma ebia oha obo se ni tifa na ye ni ya anani mu ma na ye ni ya onima de kro so utitayo ya check pressure obu oso bo so aso te se mu obi ni nam na so so what say asa bibi ni na so ma check pressure obu ono ma bo se oho anase no kwanchi ase na ye ne ya check pressure sa ne ma ni na pressure etimi de ba eju ma ni se o wesi che yare a o pressure betimi aba wakoma bo ten ma check pressure wo obi a wo da wo ntimi na
ha de bia na opre ase adwendwiri bebre da so beda cha 2 hours 3 hours no ni ate a me so be check pressure e betima pressure and de ba obu a ne butimi ye de ya ne bo ne ye ne ya sa wonte ase ha na ne bo ne hyehye ne ne yenye ni na ye osa so obuta yo ye to da na ye wakoma no wo ye nya a heart attack ana e ye osa be check pressure into obi a wo pressure the pressure no wo so de bia no e wo se oba na ye che ne de obe ye aduane die ne ne bia wo ye no e betima abo am wetima control pressure pa doctor duru ba bia sa pressure no obi be ka say oh we die wonyini ana say we die wono no oboboro tumirika pressure no bitimi man so bitimi nya hypertension no efie sen ene se wudi ansa na wotimi nya pressure ene nkwala kura timi nya pressure no 20 years no pressure won say eto da hereditary e bia onifie ne maame ne na bi no mo pressure because office amoja ni to betuma ba benya pressure ne bi obi so environment na etete no efie bi aduane o mudi ni nyina ye the same enam o mo we nam ye the same nchine o mudi gumu ye the same eni se nchine ne dos wo aduane dem ne sade nam ne ade no so a obo se fie no mu fo na we wo pressure environment say dey sitete wo mo no e na the pressure na ba enti na eni sa wo twen ansa wo 20 years ko so sha se check o pressure hwe se etesei is that say unyi nyana pressure na e kosoro eto na so a se ni asetna no mu hardship ni sitie no nipa dwene nipa fa plan na ezi offer plan na ezi nyina na ma ne pressure na e de ben na e kosoro into so obi a check ne pressure na ama ye nwuntem to da wo habesi atro gone too soon na e pressure and the pressure no so ba so na the kidney yare abeka ho ejemu kwada na di say we nipa mu prostate yare pa 10 si wono ma emu 8 e omo hypertension no masa so nya prostate and obi wo pressure o senya yare we say kidney prostate and nya horo kan senya sikire yare kra se aba ka o so check na hwa de kra e wansa ni nyina age so ba danke ba complex be bo ma pressure na da normal na de aduane control enu na wo no sa wo di control pressure no se enu no betimi a create kidney yare asa de amawo ye be ma wo drop be na be da normal na ya che onuane obedi o be control o ma no abe check no ahwe no ne ye be ya mount bra na ja enu no ne bra na be ja yare sa nkasa doctor wo kan we na sa ama ma adua twema adua kosi baabie se o mpese pressure no e be ba so a waduane bi eso di ana se waduane bi ese uja edie na etumi aboa ama moja na etumi aflow kama e wo so hwe ho ye wankyene ho wo tenkyene a wodi so wo ye exercise wodi nuane papa na no nsuo yie kama na afi wo bomoden se obeda yie no ya dwendwene so afiri wakwan mu so otumi yesa na odi nuane papa odi fruit more wo ye exercise wo tenkyene a wodi so ye very good and then kofo kotoba fufuo na wo ka akoto no wonya testing kwa na hwe hu nkyere do wo na so wonya akoto e kwa na wahya ase atwumoko e de je na wo na sa de nkyene awo na sa na wode ase akoto nkwan na won testing hwe se nkyene wo ma na nkyene wo sa de akoka ho nti ama pressure no ya na ye kese kuma na okum nipa eni so hwe aduane die yi a e ma wo nkonya sa pressure ne bi e ba mo tomato na se ache e mema mo mema ewu kodo to no dodo na free pressure pressure hypertension ama mema bebre e mo adwuma wo mpem obu okra another papa bi frem o say doctor se me ne me ri hyem me wie no na makoma bot say de me ba bewu no na me ti pai me ti nya me ho hwe e pressure ni nyina de ba dank e ba compressor ye be ye ho adwuma ma opa doctor said ye wo ka say pressure dank de ansa na o meka yade bi ho asem no ye hwehwemu o wo na aduro ba ne sa no pressure no o mo ba waso ye wakache wa efidie o do mbeto so na so betwetwe mo jansan wo hu se mo nya pressure ne bi ebi se me gina be se metiwe de na be ma hu se mo pressure me ba danka de na de be fam ansana ye hu se pressure menya bi se pa ba ye be show vitals ye de fidie be check o se be show temperature afi ye do be gina skills so ni ahwe we your body mass index na da gina ni ahwe no ho ye wi sa do akohye ye fidie na be check se pressure no ka onya nya ebia u benya bi ana ebia o pressure no enye oso bu wa betma check na pressure ne na ye normal e so na pressure ne fluctuate ochina e be kosoro the next day na ye normal ye fidie ne do kohye me be kire yen say within the last 1 week now pressure ne say na na etie ye be me tumi hu say o pressure na say we ni pressure na afia ma wodru a ebetimi etu ase e de ama edru na ma pressure na be da normal kra into oba ya so ma edin fidie na ebibia if dey be say pressure na wo no say pressure no wa wo no for how long pressure no atra so say then na eye woni pedua no na afia etimi aboa ma wo etimi ato kra doctor seminyama danke ba complex na ebia menam sign be na betumi abaketua bia ebema wona won pe hospital ko bo say oh
ene pressure yi ana hypertension me yenya bi sign be na betumi ho ebi tipaye uti beta pile obu ani tipaye na okoda ade be chena sa kofom the next day oya na ti apa na sign obi ana ni su biri ni kakra sign obu onye be fa ni tinnitus asa o wasa abo bi ni na mwasum sign of pressure wakoma tabo peri sign of pressure wo hwa na etesenia woni so ayo tumu yenya size bia so ye tu ahwe sign of pressure obu on mabo se no ko achi na yeyere sign of pressure ana ne nsa na yetitriti sign of pressure na na bo ayeyere ha ho hu se de bo ayetan asa wontimi hom ye ma na eja no sign of pressure wo ya de ka krebi no wabre na wo te so sign of pressure ni nyina aba danke ba compressor ye betuma bo amasa problem na firo okay odofo pressure na ye kan ku ni papa eniti o hwe se de doctor AC kan na science a o kan ye no ukona wani su biriw ne du ba bia anxiety titi a message chira yeso okọ danke ba complex doctor yemfa ye ma no entudwa na ye ko ye nyuro ne so na afi yemfa ye ko mo twetwe no mara wiye medase pa ye telephone numbers no ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 30 ofresa numbers ya onsa ebekai doctor danke ba complex wo fine ye wo pechi number 2 baby a wo Ghana bia de ofa car wo si mesi wo pechi number 2 obenya pechi number 2 car e wo KGT ya pampa so full line obenya bi wa ha obetumenya bi wo Santa so run about wo firi bo ase kwa so na e ban so de mentwemu mbekuma se wo si besi wo Trade Junction so onye si Trade Junction ho a obenya plug ya na taxi wo si me ko danke ba so wo ba na person de boat ana Uber na e ban so de request danke ba compressor no ado beba ya so oboko ama wo nyira kwa do car na e ban so wo mu Trade Chrome ono ma wo ba beto 4 junction wo fa left about your sample so na do aba a wo nyira kra doctor ya de bia ni wa Ghana ha enkum nipa na se wo hwehwehwe mu a hypertension no ekuni papa hypertension me ha mani nka ya re ekum ni papa no toso miensa nti yare a ekum ni papa wo wiase hypertension ka ho ana yare ekoso stroke pa hypertension ka ho yare a ekoso heart attack pa hypertension ka ho nti yare ba ko a ebefia so obi edu wabo ensa wo ye wa papa bi bai honom ya hypertension wo se ya to ama no na hypertension so de ya to ma ensa gina nipa bebre wo an se yare bi ba ni pedua na ya to na ama no da bi ba oni pedua so otumi truti yare no into wo hypertension yare brand you to asem ma na ho na wo danke ba complex no okay doctor yenduro no me be ka dank extra we for sasabro okay obi o sasabro bia de to bi tu fie na edu anadwo na ho tutu a wanum bi abo nipa bebre bu okwa no ntimi nante abo nipa bebre ni se duro we so na ye o ye wo chinkase wo kotodwe dank extra ke beboa wo ye oni nua we so e fe ne dank pro care for sisi yare osisi na ye o yaw no beboa wo pa wo ye obi a odwo so a wo kyem and I just do na wan kan na wo ya se ho no mo so e bonus ma pro care odwo so kete so a wo de auto pro care frame metro bibia be be man natwa dank pro care ko fo bra no ma na say omo friend das obi was ne ba 17 years odwo so kete so what that no dank pro care very very good ene tudwu so kurubo ase no sanity okay and your dank vita for dyspepsia obi de aduane ni ntimi nyam mani pa bebre benya stomach ulcer indigestion dank vita utobi no ma be bo pa onya gastro care de kan na o problem ye ulcer dia wawie be to asia ma ho timi ato okay afi your dank phyto care for koko says siw to sa siw hen koko ne die ne duro pani e duro we na Canada obi timi be fa na so $100 amankrofo ho dank phyto care it wa wo koko pa de me so nsa we hu wo duro ano no very very good or pharmacy shop nearby shop bia so benya bi ana we ye dank antimal x for malaria 3D malaria so malaria pa na ache wo duro ni kope bito na beboa pa Paul kwabra de bibi kan ho ka mesro minua be ma minua ba odofo entinase emma yade ne encounter ansa wo hwe doctor kira kwan doctor yo bi a o hwe nyanka ekunafo mo browa
de onni bie na oto ne bo asehwe no se uduro na doctor boni nsem aka hunu se wayere sa no kese bibia be de ebe ko kama ye wo santase trade junction so won ma enguram wode busa taxi rank for no ana pragia for bomodin ne tu ho anamon emayin wonu nchim asema ye kan samo wonu nchim o emayin pega on to pragia mu ana se taxi mu emia mu abombo bomodin so be ko sabria wa be titia ona so yes busa woni pedua ne se woni pedua nti me ni pedua koyi enkoyi akọ ni yenko hwe woni pedua nim ye machine so bra se udro pa na se ye adwuma ye ni ha adwuma me ko pa ye ni ha adwuma ye funu no niema e ko mu no ye funu yade e ye sin bibia e be mo bonsa no anka wuntimi ni bi koko wuntimi ni bi ambise wuntimi ni bi fufo wuntimi ni bi wote ho ana opese ade ne kawansa wote ho be so wu ansa da bi ye nyina enko dank heba ni yenko penu papa yenko ma doctor nhwe yen me ka che di nwa dance so fosu the we are said ye papa si ye adwuma ehwe nyanka ne kura fo mobruwafo wonni sika ko se mo hwe no e ma ne ho nto no e che wonya bia no de aba ne no kire se wo ko so mfa bibi nkura e no kire se da bi ene yen kan sa yesu fie kura ko afa kakra ko ne ko pe ayarehwe na onya ayarehwe a bro nyan okotokro nka fom da ko dank wo ya man ye fan to be doctor yo ya man ye 0244 01 75 56 anafe 0266 59 watchna me be adwuma fi anopa no watwenya pon wi anomia si ada nko an ye nya adwuma adwada ko si fi ada nso anopa no watwenya pon nununu dia me kan sesane a odifo kan no me yembo wabommo fa mbadan dabi wa tumri kabra wa hwe da be mo wabommo kra no na bebi a opese de wo nye ho ne de wo ne de wo ko bebi fofo na ebi so na dank na ugidie wo mo bia na dank na ugidie wo doctor hypertension no ye yade bia sese no Ghana ha no se dia gintri ha no efutuo be na de madasene anwumre efutuo a mede mani panyina no bia hwe no ho yi eto da ye se ye wo tu fie a kese wo ma wo ye dan a be kese eto da e fie wo ye tu mu no betuma me nya hypertension na so ye hwe didie yie ye exercise ye bo modern say ye bete nchini a ye di so na ye nonom ensa basa enom cigarette ana ye smoky basa ye betimi atena se hypertension no e bintimi nka hypertension ni nua ni kidney disease ni nua ni stroke ni nua ni akoma yare ana say akoma heart attack hypertension ni nua ni yare a ma obi adwene sei just one day wo ba nyo no ko anenam good ni nua ni diabetes ni nua any prostate because some more prostate no chance ni po more prostate no do na wo hypertension titua na montem na beja yaresa pachi number 2 afi why am re ompemu nso bia na ye pressure na ye osa oba ye behwe ni nyina ma ho atimiato okay doctor ye beda se anwumre ye ne doctor pani a wo Dankeba complex na etwetwe komono do for yenko pachi number 2 on City Life Hybrid School no and ebe ho Dr. Mano yesai insisu biem 0266 593330 0266 593330 and 0244 017556 0244 017556 Dankeba complex yenko pay yaresa ama mene wan say yade enipa benya wona yade dia yenko Dankeba complex na yenkotu yade ase pokwa bena bra ene kwasem yenwia ba yasem a odi aba no asefim utimu se ade ato nani na bisu hia no enti be bi ofri ba no emu wa sabi da bia meka me so obia so ne dia onya me mate ni a me so ne me mate oba ne menya na ekoba se wo hia oba wasene pe be ma wate ase ama ewiase hu na wo ne oba anyim awra wo sem se wo wie ya kaprenko me ko to no ho ne mama adwane obidie ne waja no na ko brane na wo akaza wo trase yese ye ufosu abrantie no wose yesa tutu no ni so sa na na bishia na asema areho pa ma me ka mi ni se ye de ye wo ma ana ye wo banti wo twa akoda do ne nipa akofo na wo
Ofosu eti wiase oba dane ba bia oba nko no se manyin sema wo debi eye bemma ne kofo oba eti munim se mo ba no sabi enko ya na woni kapre no mo nsa no musa na anka ogongo fanyin sema eti abusafo no bra o muntimi nyo mu mfiri sasem nim so man so mo ba no na mo di hye na so otime ko produce the dues of internet ayinne na so anyinsa wa odo kro wasre that's when you say ya bla be kam bia say abusuani ni to me say omutwo mu firim abusua no ayi omude hye omumra mehwe ababawa no na eka no sesei maami wonye adwuma okọ de metie kwa mesiasa fim say ono akọ bre na wakọ soja no se wo hie obi ekom dina ne wasai tumbutum ne coins no de ache utum so kuta adwen papa eti o fosu mi ankasa juada meso mahwe na mapeka krama no in fact na asem no mo ya na ye be forso ye chief producer no o de pateka kokuru be bia brand te hye bia okotwere mla na mo ya wadawroma kaka nana me das na me nua ba ya asem edu be bia ya areho kakra me be bia ya areho sem ne say abra be man gi sika no de adwane no eno ne ade a e mare ho pa because we asese o mwa yalefo ayense na dru na menu ebe ye wo ha ye wo akoma pa sanse ono an kasa kudi birthday na so oba na so hia akwala ana obi oni bia na odan sika ya ma no ye nyina ye tie sompa ohunu se ekomo ya enti wo bebo asa kwan no so na chese menu ebe no o akoma papa nanka bema no wanya oba pa wanya oba ukita akoma pa because sebi enye oba bia na ukita sa akoma ni bi ofosu obi won mo oba bi won me so ne ti asebi wo pe pokwa na me so ma me adwuma me so oba bi won so ne ti a wo kwa ahotwem ne so ope wan sidi kura free ne ho no mo a enya de se obenya saa emwani bi na oba yi kase o kasem bi se abra be ma no oniska na omuti koku no na wo try se oye ma asem saa ne tie e ma me bebe experience sa na say wo no me se mo na mo ma me nkasa mo na watwam so ade oye twe kwa na me kasa mo a me pa twa mo camera mo fa nto nyina yeso oba bi wonum na say woni ne to no say wo ho cho na pa wansi di kura wo mfiu da bia me kasa asem we say wo ye nana o pese ohun ni pesuban ya ohun mani nya sika na se tumi ene ba bia na mafutuo ni nam no na mafutuo ni nam se sabio ohia ni bia ni hono a ohia ni bia ni hono a wawale ni choice anade wo peda dabi sabi be me bia ni hono a oni sika ana se omru pejati be ma bia ni hono a oni sika waware be oba wope dabi edu ba bia ohia no etua kono de nanso mpanifo se wodo nsato abre wadu animu a esese wudie abra Daniel Oten abra ababa wai enya sika no waji sika de ayede ahwim no ntia meka asem bi se wo mwa yalefo a yense na aduru so ahun ya mecho no nana ababa wai so menya hwo sese na onim se sa na brantie no etia nkode na koma bema no because abra sika ni hono no me ye hwo se na bema no yedin sika ba ye pe and what try say what the ababa wai fast akwan yeso koko no gu apaso no mko pani wi what say hono no ba ye ma asem na me de ma asem ba wiye no edu ba bia me ma mpe de ho dwo oba wa akoma pa sei Sompa FM we chi oba nmu nyamfo sei umpe we na apede he na wagya isa ye ma asem enti nana meso brantie no ba bia wo bia no omra na o mehwe ma mi no hwe ne ba no okay
Nana me man. Okay. Omnasa. Sompa sika promo. Yankope sika ntu ebotom. Sompa sika promo. Star 256 star 3 hash. Star 256 star 3 hash. Sompa sika promo. Order for yanko draw no so. Yanko draw no so. Sompa sika promo. Mama sika njo botom. Ansana omono asamwa abem. MCI yanko draw no so. Okay. Ka promo me masika shobotom kama yanko first draw no so ansana yakon akoyanim mesra se wa pepi ya na utai edie no udi ya monfre yen efi se signal no ebebantem eti yanko noki womna samwa yanko yanim yo for so be mamedase yanche tifo ni arefo and Friday the woman in the sound said, Asem ya ka na ajako ka se me ana leren o se Yesu Kristo Nyankopon na ade wa bona kono so kura wani bi o ofo so asem no eda o no o ka se wo ka mame patwa hwe me ne tie de meka no wate se yankasa nchewa next time no obesa ko ho ade bia mo bia na watwa so ntam minnim ti de meka cho no situation wo msisi ya situation wo mse Nyankopon ya wadmonya obaba ko a sanwase wate ti de meka no sanwase because minnim de ntia meka sa sebe obi apaba kwase agrobe obi ampeso oba obi ama the way Nyankopon si ye mo no sebe mpredwasa obomu different no bo mema different but ye be man sorry a na ye pe baby de wura ye nya de ko wura ho so wi a ye nhwe so yie ebinom dodo na it wo your bad make catch on say show life ye se yankasa nkyere wa de ato wi ne west kwa besan ba ye good say obru moja ni na wo sorry akọ bad menu hu hiam na sabi sika na wo so de chema advice o isa wo ba minkasa menye papa be ma na ne ko ren wa mo na mi hu be ma no so na de ban ko gina nka me pepa ana mi hu ne picture so nka me pe ma mi tede me ka cho ne pa yo ni pa bu hu na so ni pa so but wagimi wa bodam be ma ne picture sesa mo de to so me be makro yes ma mo de picture ne bai yeah what check right MC amom yen fa be man picture na nto be man ni ya weniti otini okay akwanga ya na se mo ese mo yentafo show life ye what na me ofo so de make kakra ne se awofo na amwa ya se ponko aboda mani wura mo dam asem wo ka no se be man wo vese ne pe wo se wo ma me wangasa so se wo ma no ana baby so wo ko so sanji 200 meboa se wo de ko mami se wo de akura ba wi ase wo situation bi ma enye sa sika na wo de manfo no se de wo ba Sompa mami ka sem cho ye na edu mrebi ne ekotan ba bi agi ani pa sa tam na wo mai ba se awo ba ye side no sa no ma na ye ne tete no etwam e wo no ma bi ho min ka se menye papa wo ba sika na uko ba de na hu obi ba na wono so sa nipa no papa ebi a ono kura ne papa sa ne ono so ne papa de say di ni maame eti wo ko bre mo janya sika se wo ba wanya be ma boafo bia wani ti se kokko a wo se akrentam wa busuafo no na busuafo na amwa maame no we ne maame no be ma ne maame no wan ka sam papa nkyerɛw na me wana na me kase dobsu eno ma wo mu ne sesan ka eden ko mo yire wo mu hu pa anso akoye sikasam ma nyame ampata maami wo kura duo so be kesi kwa ebe jojo no batunim de ama brocha brofo nyankopo hira wo mo no nipa yesusu se wonye obia no eno na aban no ohwe ne yie se obai se ya nsoni mu ni ahwe no ma bia ho me se de ekwa abrante wo daso ya nanim ayi se wo daso wo besa nkotete ba bi kwa sa anyam no o kama na yede
we ya be ma na ho fe na wo ba na hwe ba na wudi nkwasasa ne kama ne sen so etuofo so mesre edu sa mrese ya ene ehu Ghana utimu no so mfa so obi aye nipa wo na me de bia me kan ko ma pe ne wanya bia no ampa wo se so abrante ohu obai fine obi ntimi nka obi akọ no de enhye ye ntimi nka nkyere ne se adana what one chawase because sebe ba ma obai what way sebe mpredwa sebe o obi ehu no akwan bi so no obi ehu no oye nipa nti but so far as what ma wo e de akwara ba wiase de esesa akwara ne man good foundation ba ma so na ne dae e wo kwa bi so ebi mu sinse e wo kwa bi so but e kofa ba na busuafo som na santia de yenim sade no he we enyamia fa kwasa ko unko na ye ba ma wo kromu a na ye nana no magye ba we de ba ma ne maame no ene ne papa no papa no kwa so say stepfather ne step son meboa nti wano kwampo de fantansa bi but kwan bi so no ye chire chire se se ko to pia fajan mu a ofo mu nim bebia mo ba no wo pa ba sanka kra na to pia fajan ba ma ne kwa e ka mu sabe mu nka bibi papa akwa ye ote yi oba ye ote sebe wo so wawo a ne ho ka ese nko a masa edu mebi hon man ne de wiasisi ko no wo kuta bibi ti se 2 million na bibi sa ko a akwa ho no man ketin bi wo benya si wiasa de kwan bi so no sebe ye da ye so edidida na mesre edu cha time we unit committee for ne assembly man mu wo sha kron kito mu sa time ni nananom ne bibia na se edu ye ha sa okay eso mu sorry na mu bua obai ne bibia akai no na friends ai abrante ne sha no mu so mu okay ni nya sa no man because we bibia na no 93 ha ba ye wo ba na sebe wo medu a kai asem eti ebedum se esre wo mu unit committee na assembly man na nanom mu okron kitwa mu bibi se ba mu si nkonwa na mu mfre awofo no okay eti ya ba fra awofo no mesre abrante no se wonhwe na womra mehwe ne ba no efiri se wohwe ababa wa we ya enya dwuma bia no betumi aye debi enya dwuma bia enu ti empanifo a ewo krum ho no abrante no atupia afa agyan Watu wana mo. Unit committee chairman na tu wana mo. Ohun kwa mforce ne mami a. On fatale family. Okay. Odi akwa koma to yem wate. Kwa koma to yem wate. Enti mesre se abrante no. Se wote yankapa dia. Onhwe se obeba. Na wababa behwe ne ban ekakura wo mu o na wo kotua ababa wo hu na awreho papa awreho no nipa wonu wato wo se de wutie akwa wa make kansafu acha se de wutie koko sa ba na wa se tuagu ma e ma so na so me si wonti bi mu an de wo mu ne se ai abante na busuafo no e na se so mo gi akora no hwe no na we oye free go ni pa no wodi ni pa omo no wo kai so edu ba bi a empanifo se abusua te se kwaye abusua no ete se kwaye o so sebe nyado ababa wa we wo hu se usuro sinante ene se obesi atri ba kora no a anya abreho osu ebi chense yo ote wona hu no se yo ye hu ni ana ye hu ya abreho ya wo sebe mpe sebe yo ye wo bi a sebe wabodam a wa woro no ho no obi akofa no ada fox afa be bi anji wo sa na busuafo abeti akora de ne koi ama nipa ni is free abaya wote sebe ne nante akra nkoye ne kasa akra nkoye ne ma meti akra ne so tiase mama me akra obey man na sanya bibifo asem na heka me si obi apeku bakwase agro obi aso be so ba wubi na sa de ade ba kwa me hu ni se wo hu se de sebe mpadu asama mi o ya ye alefo no ena nyankopon adom se wa o ya le wo de menka ne sa asem bo no ya na ne kan den kakra na nyankopon adom se akola we no wo ya de sha na akra ma ne efe yes esese ebusua no ema omo ko ababa wa we hu because afra no a wawo no wano na ye maami ne buafo obeyo odefo ankasa obeyo odefo so ye kan ye ke bi su kura kitom ube kofie na dan kura ho no
ɛdan kura se dan bɛn no bia kura ni fie hɔ o se wo sere wo bɛ ko fie ne fie ankura ho afi according to obey omono want asem bi ni adanse e twa bi adanse o se ne maame ne papa kura se be producer san enkoye ana o maame enkoye ekoye anka kura yi ka wan ko nuru anka ne ba no Daniel Waten no me kura no ne fie me pesem de ma asem de ba maame ka se mi chewe abrante no abrante bra ya fa Daniel Waten abrante no e fa ba bi ezu ba bi a me bona ba so What TV so? What to be a fair? Bema no ani we wo ye no. Abrante me bona ba so. E wo kwan bi so. Kwa de he. Tietie. Wa ma ne ba. Wo de mama no si. Wa ma ne ba. Na nkoko bo. Bema na no ti so ne ti. Asa busun shu. Bema na we no da TV so. Abrante we kama kakra. Bema na we no ho. Edu ba bia nyanko yese. Nyanko pon bo sabi ni oni bia no abo ne boafo. Enti ne boafo ne akola no awawo no no. Mistake eba mu ane say wadwani agya no no. Ne no ko ka mistake ni ba mu. Because anya Abrante ya ka ma ka wo so. Anya mistake ni. Say ebia say anya Abrante we so a. Ka be yesa mami wo be wo. Ma me ka sam cho wo be wo be. Ka be yesa mami be wo. Edu me bia. Mu me nka de a ebe ma next time obi nkwa yesa nkwase. Oh brother bi awo. Wo ma ne ba no. Ene sese maami adia wote na ye no enye fe woni na wo ba na so Abrante me so say enye se wonya adwuma o Abrante nye se wonya adwuma o Abrante no ye mensi ni o woni ni koko be sika no ba o to sika no ko na we ye fe ena me che say me hwa won hwa kwala na say no kwaya ba ko so wo ye mensi ni Abrante wo ye mensi ni wo koba wo ye mensi ni a wo koba kwala no eno je me nya adwene nanso edu baabi a maami se do tie enka bayire se sebe mpedua so benya be mama na fa na mana be wo ba mo ka kire oten ne se ba na yase amra ni botom eno je me no ya ba na yase amra ni botom ena me se nyankopon oboni frani a sebe mpedua sa no obone boafo enti maami ni ba no wo no ene boafo kese na mistake apie mu pa ne se Abrante ne kasa ni ti se bo sunshu wadwani agya maami eno ni mistake wo mo enka bayire be ye de be nwanwa se maami wo ba ya akano yo ba na be wo ba mbayan 13 years wo ba na do ka so tawase enko wo biem this is de papa je mama ga se o da bi 13 years ni bo 13 ba na be ma oba ana we so ye dey abaka de ko ma be ma wo kran so ofe emema ni wo agro emema ni wo agro wo so mfa mu pe na ayi Oforisuo odaru ma ko so kuma no o ye kama pa ma me ka sem ba ko nkire mu ya sa no ma na ye mo nse denim se be previous ma no susumina so obi ngware na yire fon tanta kwa nyi na me ka kire wo ba bi ma be ma no pe obayi o na me ka chosa bo so mfa mu pre nu emema ni no nani mo hu ba ne nkwan de na we de ye pese kan nya se nya no asem na ye ka de ye pese ye kire nyina ne sa Abrante no enu kwa so o me me chese abo kwaku na 13 years akra ne papa o so mfa mu pre nu eno sa be na pese o che ase kire se o se kwaku nani mo hu ba ne nkwan de enti ma mi wa de enti ne ye kan ipa se me to se be no enti ma mi wa da ro ma enti ma to se be enti de ye kan se maami oba hai seven predua sa ye ne tia eni enim nye se bia seven predua na emom se akora no Abrante no se wo hwe sebe wo hwe akora na ese se akora yi oba yi ne hoto no akora no wona nche ne ya hwe ya ne mana wawo omo no ba ko no ye oba pani no awe be ni disuo sa no bi so akokofa no ni disuo Abrante no ababa wa ememe wo krom ho ni ho agro ba ko no oba pani no ni papa hwe no o krom ho ni papa hwe no that's it omu di na bu wie utawase wate okay yakọ Sompa sika promo draw no be mata yakọ draw no so Sompa sika promo first draw no okay yakọ yenim Sompa sika promo first draw no near for second your destination travel services you know mo twetwe komo wie Sompa sika promo draw no first draw yenhwe de obenya sika no atu ne botom ene Kevin yakọ yenim am say che Sompa sika promo draw no or Sompa TV no we no libilibi no labalaba see ye kike de wadi no na wa frɛ na ye fɛ okay le kokr no we your friend instant money okay 0249 490 3 digits na aka no
mohwe na nipa koro emfre mohwe na sika promo no Sompa sika am the slogan bi ba ye monkai me Sompa sika o se ama ebotomo ayede Sompa sika eti de odi ye no mohwe na monfre no mayen na Sompa sika promo your destination travel services will fear ha yeshana yenene nim komosima edu pepepepepe na abrantie woteno obehwe no aba behwe ne ba no your destination travel services adwumakuo bi a wode wo kɔ abrochire na wode waba eno your destination travel services na yene no entwetwe enkomo sika sima edu so na yenko emfa enko yanim wonderful say ya kwantusem ko ade a yenko dan your destination travel services Precare prekase powder wonderful yenko pa prekase powder ni bi we ye kotofoforo abansuom prayer prekase nko a o debi enya prekase nko a na enuaba bia enuanu nyuro wom eno ne prekase no aka ho na odofo se de esisa yade no enye asam keto akora we eye immune booster chese wonkwamwa no obema ho aye dene na akon de etia yade bibre biada ebeba unipaduam odofo eduru babia na mojawie anemia no ye fe woni ase wonsa no ye mia enkaka ene ma no mo no anyem no se umoja awede a ye prekase powder ena mekanfo na mediama high blood pressure no ni nyina cholesterol na chese cholesterol na koye saade aba nipaduam no ye no prekase powder wa bra ya botu nsuo ni asabia gum ye num na ye nom ebebo yi papa amanyoma akronkai odofo eduru babia sugar level no babia dananyo ye prekase powder odofo se ye no prekase powder ni bia ebema ye nipadua no aye fefefe na ye nyini so akoso prom babia benya bi ato obo herbal clinic ado adumenu Dani Heba, Misty Heba, KNG Heba, Atosu, Ubenya bi ato, enhwehwemu ahudo bia ubeye diafa prekase pada hono, yemfre ewa homa trufo weso, 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 47 2506 0257 47 2508 aya prekase pada wodofo se wudi fufuo no kura no a sabi gu nkwanum kanum twitwa nkontomo a enyoma be konkai ediamam wo men no na wo sa wo ho ayade 3A Herbal Center wonderful yenko 3A Herbal Center yenko to nupa bi odi abadwaso 3A co capsules coco master yenfa tu yade na se ye tu coco yade na se dia eye 3A co capsules ene na nwumire mekanfo na media ma coco na fifiri oto se tuo nie enesi ho wonderful wo trase anu achi auto chi ato so a enframa bone ena abeyi ebekwa akofa nim guase abrewu enipa bibre bia da wudidi covid mu no coco ewo so ema coco eni wunya na coco eba so dia duro ba ko pe ena bibi memha ebetumi atu koko na se 3A co capsules coco master kolinaka ba dani ba misty ba apidan ubenya 3A co capsules coco master no bi ato 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic sciatica expert 21st clinic wo ye sciatica expert na sa sciatica yade no wodofo 21st clinic ba ye no mi ehunu se yade bi ye fra no sciatica eso sisi mefa usirem wona kokoma kusu na se sede wonam beti atwu hwehwehwe no sa sciatica ne ntim yade o yade bibre piata efru tunwa no kusu na se 21st clinic so betu ase na wode amount laboratory ne scan ne fidia hudo pi na wode obefam abaso body at 21st clinic agye no eche wotwe hunwi ewa bibiem ha utwa bosompo ekobroni kromu a 21st clinic wagye abaso body pi ehwan overseas kuma se wone alpha radio no ene ben ho cancel quarters called junction wo boa se ho
ena mo behu 21st connect Domi market and crying ubehu 21st connect ho sunyane nkranza tachima 21st connect ozinye mini 0540311311 0540311311 Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center ewe brem yakwa Odi4 baako pe ho na yakodi akwankyere wono ena dodo no afre no akwankyere ja wono ena dodo no afre no akwankyere papa wono eni Odi4 Samuel odofo ayeka na beto so ana eye nim guase promise and faith no ana yade bia beto so aye krankro call to asem abeda so spiritual marriage no so hawo akwantu semina ye bisi basa odofo adwuma no nya binye unya bi ye kra na ye ma post promotion ba ye mfa man untimi enwo ba ye mfa enkodan Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center odofo bronya no ba fa ko abekwa akofa nyoma no odofo wanhwe ye obeto nyoma na wie na ka akoba o ye ko Odi4 Samuel ho no fa akwankyere no ngukwa so emfa ma obeton ema usika no nyina aboa no ye ko menhia yin bobo no Jaba Family House the ho and Odi4 Samuel Odini Juma 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 and 0265 441995 Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center ewe brimuno Odi4 bakope menhia hemboboa no eho na obehu no Joe Electricals yakọ ne yakọ signal cable we any wire papa we any Ghana wire pa omo atumi ahwe Ghana wada ne so na omo de signal cable Joe Apawu na kofa ba ye enoti ama me frɛ na abedum kumase abedum Ashanti signal cable eba ye no efie no a esisiri nyina no edwa esisi kumase nyina no omafo dodo no di madanse se ni nyina eto atwa fire service for di madanse se to atwa Ghana Standard Board wa atum Energy Commission for atum electrician for mo de wo ya hodo di dwuma e wo Ghana hafo nyina ne se monse sam wo ya no na mokoto signal cable efiri say eno ene abedum Ghana abedum kumase eno ene signal cable e kopa wo ya ne de ye yo wodofo sika sen ena de koto a Joe Electricals o ma bi o se mpempra de bia da ye de wo ye dan bia no obema obi na nyoma SP esita amam na akoso bonkane a watwe bi underground cable so to bi sa ena transformers ahodo so okona kachi a ubenya bi ato signal cable eno ene wo ya omanfo atu aguso wodofo Japan House woni MT Abrosano ene di enhwani mu RCC Tasi Rank Denyame ubenya signal cable ni bi ato na de akwawo ya ofie yemfre Joe Electricals ewa homa 24 we so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 4550 0543 93 4550 Osborge Enterprise yankoto TV papa Osborge Enterprise saying Seka TV kwadia furniture na soye furniture na kitchen enye TV bia sa na woto ama wo wotom home use TV eno any broni sa no papa no wodofo agrada kura edwa kura no a TV da so body ebo TV bi wa ensu oto age so dum no nanso enye Osborge nsa no wo se wakofa free UK na abawu ohini krom eno wakofa edi aba Samsung na ape LG na ape anasa Philips na ape wo se hotel TVs eno storage jet no di aba UK no wakofa free aba odofo a TV papa inches be na ape pedia so preko okwa obenya bi na wode amount ebu akwa wone twene bu akodua JHS suku no na edi enhwani mu Dr. Mensa Aston Tasi Rank ubehu Osborge Enterprise wono na kofa TV papa ede abakrom ha retain ni Osei Jumadie na wodi 0277 788 845 0277 788 845 and 0244 363 663 0244 363 663 Osborge Enterprise and I make for na media amount yanko to kwai yanko your destination travel services amafosika mejema womo amafosika mejema womo no womo hu travel agency papa satam na your destination mind enye womo na sabre ya aniti abai na do destination travel services abai bra
bra ni yɛmfa wo nkɔ hɔ na wo sika ɛnkam da ɔdɔfo madika ka to sɛ sɛ wo yɔnko pa ne aboa koku a wo kɔtɔkorɔ nka soro da ɔno ɛne your destination travel services wo sika bɛda kam wɔde wo kɔ Bruni kurom US na apɛ UK na apɛ ɛhefa na kofa nyoma ba brunyen your destination services mo amaki be deni panipa memo akwaba ya aja nana ya fo bibia boko de nyame adom na wo pani wo ho ye fa nwumire me da se na me frɛ wo na so won kan wo jamanfo visa ba wo di bia ba ye di ka cho se visa de na se me na me ni travel agency bi di komo na obi na de na asem be da me ni sika kem o so de na ko ayi Canada na je se 6 months am se oboa obedu sika call your destination travel service but so me ensa wo ko Canada na the fastest one here 8 weeks 2 months near we okay simple okay open up there to ko ndam kwancha here there na mebusa ada no passport to amba bebrebe no obi abagye ne there ye wase was brody one tade na o ma jomo there na mo de adwuma no na no dey yesu ase wa ye ka kire wa se amafo be fa tatis no pani pa yentio na ye twetwe komo ma me fa nchi akese ma woni wahwefo ne watiefo na obadwuma o obadwuma nyameti ase be se be hwa na nyameti ase nyameti okay asade tie wa wo se sa ye ka wa haye fa wo ni me ka no na se Canada no enwa ne se twagu saa enne da dika wotie me a osomfo kwako yeboa me free your destination travel services ena aba Sompa wo de me se wo promo code ne ye Sompa 93.1 se na ye promo okay ye promo wo de oba bo promo code no Sompa 93.1 ho na wo 10% discount there unsabeka na se ebo na ye de be ma wo no ya te so by 10% umpro na pede he na de dikan Canada eno na ye bon de say ye akonto ho adwuma bia ba no nche se ya mo bia opese wo kono so na se ye ntimi nye da bi but wo say your flagship programs and say your flagship product ye de tudwa atiefo ne ahwefo betimi ahu say okay we die we need your edikan a omudi ho dwuma di Canada no na isi America ho asema kire wo se wo dia wo so opese wo Canada for your numbers no ayetwagu TV nani no 0257 298 084 0257 298 084 0206 748 767 your call center no ayi adwuma 24/7 nemo second number no ye landline teno de wo fra on sanka but the kind de tem bia be frɛ bia call center for no be do for so question bia be bu se ne bia obeyi wa no na wato so aba ye office ne wa sokore mampon ye ne sokore mampon wura bank na di hwade mu afa ye Ben Simmons Herbal Clinic pa to the wo ba wo de wo frɛ number no a wo se wo pay your destination travel services ye di ne honam se ye do be ko be tu fa akwakodu boko Canada no se wo pese ukodi holidays wo Canada ene na di kan opese okodi holidays e wo Canada fa bedan your destination travel services me so promo code ne 93.1 Sompa unya bana obo Sompa no a 10% discount there e twagu from now till December promo no to aso saa enti wo de opese okwa se si ameno kase ye wo October November December 2 months e betimi ade 10 years and 9 years aboa ma wanya 9 years and 10 years visa no the here say wo de passport no bebre application ni nyina ye be ne kaba emfan chai minia sikapa den nti wo hwe me samre tie me ye me sikapa den emfa wo sika nkoma obia fa kire your destination travel services yani agency asesei ye bo amanfo tu kwan ko Canada simple ye other package na eche ne kra no apro so aye 3 months na ye je Canada na mawo o 10 years o 9 years ye be bo aye application na mawo say aka o 10 years o 9 years visa no enti umpe na padian se opese wo kwohwe Canada opese wo as tourist and as visitor se wo kwosira wo busuanfo se wo kwosira wo yire bi ukodi 1 month bi ukodi 2 months bi oba bi awo na opese wo na wo boa no e wo Canada manim ye be boa wo ama wo saka wo Canadian visa no ehu hia se obete wo mfefre bia ana ehu hia se obede number bia ukodu ho krampo na wo se wo ma na opese wo Canada manim your immigration advisors and immigration lawyers you don't be maw ahom be boa ama won saka o PR and o permanent resident no
se obese wunya adwuma ye agencies wo ho a omo so ombe boa ama wanya adwuma wo ye no free wa se sia me no kase ye pe truck drivers wona wo twi car kase bus articulator no anya car no fa bedan your destination travel services obese wo Canada ko twi car anko ade a fa bedan your destination travel services ye be boa ama won sa aka wo Canadian visa wo be free ha be kono na wo twi car kama umpewe na apede afi agric officers wona wako agric school veterinary officers veterinary doctors wona wasua agric say dey ye afuo greenhouse ni nyina ye Canada for no Canada mine person crofo no fa bedan your destination travel services ye ma wo say na dika kan no say obi bi ni asorobo a okotokro nka soro no sa bebe na wo de bedan your destination travel so tu kwan kon ade a na wo de bedan ye de a wani enye wo ya enfo osika nkoma kwanchen agent bia na onye osika ne basa na oye wo ene ne tena fe wo befre no bekọ ne atum da je de ya base ye baba ye adwuma no broni fre no for the foreseeable future ye to so akwa adwuma ne betena ho da ntuba ye no betena se afa nhihyeyi mu kama ansa na ro nsa hye krata ye no be contract nsa hye krata ase ama ya ye adwuma na ma wo emra de be ma so empa ho nsa beka visa no announce application ye be ya ma nsa kan de o pepe no visa no nsa beka na pepe afei wona opese okoye nurses e wo Canada eno so ye di hu dwuma fa bedan yen ye be boa wo ehu akwan bia ese ye kire wo ma nsa ka o Canadian visa no wo be free abekọ no na woni wadwuma kura wo afei ya ba study abroad eno so Canada visa no o study abroad o student permit work permit o student study permit no eno so ye hu adwuma ni twi ni se so opese okosua de wa abrochira Canada mamu a me no kasa yi se obana wie secondary school e wo Ghana ha se wa wie diploma e wo Ghana ha se wa wie degree e wo Ghana ha obetima ko school se wo ya aban adwuma wo se wo ya teacher wo se wo ya dey wo pese wo ko school abroche de hian se wo certificate no wo de bran a ye be de hu dwuma e de ama wo e se school cry no mu e dealing o mu fees ni wo fom pa o mu fees no e ye fofofofofofofo yo mu hia your qualification say wo de ba o ba ya na ya dwuma no ten now saka acceptance letter afa ni ato so aye biometric na ma na what bibia kama now saka o study permit no okay wo be ko school wo be ye dai wo be ye adwuma asa aka ho ompewe na apade hen Canada eno ho na me boda roche osisi ai bra so wo so tukwa na Canada nko ade a de to so nso eye Dubai wona opese okọ Dubai okọhwe Dubai man no opese okoye adwuma Dubai opese okọ Qatar se sia me pe drivers a opese okọ Qatar drivers beburu 50 a opese okọ Qatar frɛ number no wo fra bra wo ba ye no obedi hu nkomo afa UK Kera no nso wo ba ye no obedi hu nkomo na afa eno so ye di hu dwuma e di ama wo eno de odi wabusua nyina ena ekọ unu wabusua nyina ena ekọ ubeduru ho no na wadwuma ekura na ompewe na apade ahen afei Turkey medical ka say ni nyina ye nanso mere ni tientimi nka ni nyina Turkey so se o man a opese o course se abronya bebe opese o kofa ntade obi ye boutique opese o kofa ntade o kofa enwoma a obeton bra ye beju business visa no e di ama wo afei opese o koye adwuma kura so a ye betimi aboa ama onya adwuma o Turkey na wakọ atukwan akọye adwuma Mexico medical ka say wo kọ Accra udurubu nso jansia wutimi fa akire wo kọ bi Accra na membo a enti Mexico baby asesei ni sikiti ni say ho yetimi fa ho wura America mu kama enti amanfo kọ papa your destination yeso ya research a ye betimi aboa de hian say wo betu anama na beba na me sa fa number no ntodwa me de masem ba wie no number ni 0257 0257 298 084 0206 748 767 nana akonto on bibia ye enti e moto ne say reaching safely is assured so go jojo no yen your destination travel services aduma ye was kware mampo ye na so kware mampo wura bank no
ene di hwane mu bibia fa kwanto bia ticket and reservation so so book hotel o so twa ticket ni nyina yetimi eye de maw bomode na bra okay ebeboa ama what kwan na wani baje kama okay yani your destination travel services and etwetwe nkomo no odofo nkoto si gamu said yes ya chechuru no atufa wado beko ama otumi akoye dwuma wo broni krom na so otumi koye dwuma wo broni krom na onya sika kura Joy Cam Roofing Company Limited omo enel say omo okona kope enchancy papa na awde ebo oda so eno to Joy Cam Roofing Company say or Alozinc or Self Lock IBR IBT tire and metal trashing and also obi awde babo da so amount emrante onim eda so bopa na Joy Cam Roofing Company Limited okoto enchancy na omo bema wo ade aboso amount tachiman Accra sunyane wa Kumasi ha wo ha Bogatanga ka so tamale obehu Joy Cam Roofing Company Limited Yefre wo mo ahoma trufo we so 0240 125 816 0240 125 816 and 055 1009 000 0551 009 000 Joy Cam Roofing Company Limited omo ename kamfo womo de amount traders ko pada wo frewu odofo ye fatete atempon so ye fatete atempon so dia traders ko pada apostle papa traders ko pada yente emfra ye paste no ye fanta brush no so ye fa twitwi yesen apostle no wanum kankan nyina da ebeyi wo se no ebeda fitefita odofo nyanya nkyira ka wo waka poison na woja nipadua nim no kamu aye dai traders ko pada betu yi na free wo kobo supre no a supre no num traders ko pada hunu bi no obo spray nu wia sa hunu bi nom poison e be ko mu nya no awe obeyi afiri ho wodofo se wono mmemmedro ne oba de da wia enye wadwene se wawie no ano no akire sunsuanso no ahwe a obema no betumi ewu no so de chakopada no ko yi sunsuanso no nyina afafiri ho na wo ho ento kid no baba adwuma yi a trader chakopada oyembom oyemunye se wo fragana no so eba manfo ka ho asem no enye num trader chakopada wate ebeboa wo papa eye osa num trader chakopada na nyoma enkonkai emma wodofo se dia manfo ACAD trader chakopada ho danse no enya asem ketwa so koma pon Pentecost asore no ehwa na be hu trader chakopada tobi koku su to mu ton wate wona bo bi dra so to no over the counter no tobi kogum ton eteso emfaso wodofo se ukọ Freddy Menseba Dani Heba Apidan Konaga ba Mr. any blazer require ubenya trader chakopada ni biato 0243943413 0243943413 and also 260898914 0260898914 and no a trader chakopa pada ne man no Abit Shop 75 Enterprise Abit Shop 75 Enterprise dealers or no pepradia hudo pi say ye komade say ye bracelet say anglet ye fanto ye nan man de to na memma na ni age kwa na omo say Abit Shop se men kan to say wo ahwenie bi wo ho aya na gold no system kakra age say Abit Shop 75 Enterprise ono any sister abino no sa baba we mini no asante man powa kase o wo ye nipa kwa Abit Shop 75 Enterprise wo ye nipa papa ya konye koton peprade fantu ekom enkoto to abisinia bia fantu nsa wodofo awade na wo kon wani gya awade ne ho wo ba ne ho fa ring ya efe Abit Shop 75 Enterprise and abenya ring papa enkoton kwanche ring bia debi value obano bu obano adisia market ho na ubehu Abit Shop Abis Plaza plot number 17 Enom Kumasi yefra wo mo wa homa trufo we so 0598 585 219 0598 585 219 and 0454 304 135 0554 304 135 Yako Abit Shop 75 Enterprise and pepra de biano ye de be life no yako na yenko tobi chocolate luxury Kumasi chocolate luxury wo be Kumasi wasem nyina ne se
watch show quantity be able to me anye China for adding komo and the edja and no 5 days 6 days na nyoma wakra no efri China ba and no chocolate luxury for and a jujuma de we eba e de ba na ba kra efri China ba e mantem wow watch show kwan short route to abetumi no adding ko adi edja e China 500 Ghana cedi and a juma de we obejo or for so person wote ho nsem bia bronya ebe emu obi emu bukata wa kasa kra nyoma enensia enenum so na nyoma na nya baba beduru was 27-28 and a juma de we ekoso anopa no dru ekopem awia dumienu na wode ni nyina aba na wiye emra na wiye no na wo so wanya bibi ejo orofo ehonsem kaye biada no fra wa homatufo we so na omo enchechiremu emfa enchro 0535 017821 0535 017821 and now 0508 931 230 0508 931 230 chocolate luxury jumadi no de bano anoten papa wonderful abrantie woten and many one so anwumere abrantie woten no Mame some no foforo bia kamu eso kana Asen no papa say you force no ona okosi tonkoli ti ame man de henso be pa say e ka no waso Why na kosi obi so kwan force no so ye hwan ya oten papa nkasa ona di dwa to akoye ne step father no okay onu na say you jan so onu na efe na na odi matem efe na no that time I'm fair no 3rd January na me ka je ntame fe ni bi na beti menka nyamia no nukura nim ni ebinom gi nyamra sem o enti papa no be yi asem no ono aso fra wa no odi watem no kwa ni photo nso wa ha any photo di odi bia ba papa on de tu mfo yin so a fosu asem na de bia na me ka che Ghana ene ahwefo mo hweyin sa asamba na o ye pani se o ye nana se o ye pani se o ye asambe man se ye ka asem na hwe na so be yi asem na ko na wumu no hwe na wontimi enka asem na jama baby asem no wono ye ni asem no Nipa bi pesa no mano dodo asem a wokan ye ntie papa ne side de nanso ebi muti saa akoya woni bi ntrao woni bi ntram se Ghana ha woni bia wasem o mo o Ghana wonsan hwa ewiase 1 ohonya fe woni sika wani nya den wa wukura nkeye woni obi a wo difference wo me say wutimi ho me na timi kasa de aka ni nyina me say wo ya boa bi kura owiase abi before wo abusuam na woni bi me say obey otwe me say wo be ko ni fie sebe propra na aka se sebe obey ena sika bona sen ena sebe wodi ni dwa enka wo obey na obeka hai kura nka obi afra na busa se ye me de hie bi waba na wadru so ti ase na sa sika fo so ba ko se bo jama ba but the person me kenya ne se sa samba ne se amanfo mo di para do wo sika o do ni sika o wo pani a obeso asem no se ukọ na sa asem no fi se ukoyi na wontimi nka jai omra asem wa dawro mati de nti okokoyi asem no o sa asem na sempani fa me mo e de na so okodi na tem abawe ko ekwa ne ho ye nahi de je papa brother de make us say ukọ ba bi ti say police station institutions na wobi wo hon masabi wakwa kodu no asem ne de pa but ye hwe na appearance na ni ye jojo no ye nye de tene ne omo mu tene obi anim na abama na busua na aka no ofosu abama na busua no sikanim sikasem na abanto wakwa faba it is for na mama ka se mu nchao ye ne tete wo no ye first boy ye wo mu ni wo kapre mi busa wo se ni na omo de no mo ti na me ka show se wutimi wutim fa se se be wakwa kwedi wo ba na ba be ka se sikanim asem ayo omo asem aka na ni abre bra obobo awura akura na ase wo no eda no mu dam dotoda no ahange 1 ahange 2 ebitimi paise hu na ntatia na wo nyina namu enye ije sa o mutime je koko paawo oh tio
koko no ko je no koko pa akoda isi oba isi at the moment on ba ya adwuma ba bre no koko ne ba ne yesesa no ya je ne chafa papam nya no otma menya sa ono nso nani achia no otimi fa koko skare ko no one can want it. Oh, bro, what the TV nso to ojan straight o. Oh, papa. What the TV nso to ojan straight o. Em fa seven to so because obi ani acha we nipa. Oh, but the me say, what the TV nso to na ojan street. Oh, but the ani acha kwa na obi ani acha we ska, obi ani acha we nipa. What the yam point say. Abrante na ni da ho hwe. Mesi sese wasan ne bema oba foforo. Oh, untie. Wasan no bema oba foforo kwa teta oba bi. Ni busa say the first boyfriend was breaking no under canoe no. It's a normal condition. Why? Busa say the first bema breaking no. I know they on the first boyfriend also offend the back. On the Asem Mpe Nipa. Offend the back. But we dey bema o no. Bema o na bla bolu ko ye. Akwa ye boy obo ni din. Ene ye kana sem. Ba ko ne de mumien koka meka no. Okay. No obi ameka. I know they offend the back. Oba sa first morning papa ne friend say. Anu krampo de nkabugo. One offend the back. Then me born abaso. Me born abaso. Me born abaso. That is not the issue. The issue ne say we no Daniel na say one. What me hwe ne ba. What to pia for agyan. Nipa na wonu aye disankwasiade we no ne na busua no. Ene se tackle o mo say no. We timi fa no maybe you one. Abrante no bo wure na busua. Oh say Abrante no. Awo one mami wo ye no. Wo do ko sua. Abo wure na busua. Mami what tell ne hoto na kotea. Bra, question. Bibi kam ya no kotea. Ah na ne fe. Ebra oba besia wo betra. Adwale akwa se bin prejudice minim. Sa fe no adwale a. Se bibi kam ya no ko betra. O se aye ba akwa. Ne ne ka se won tra sen twen ye. Oh, minu bi no ye momra kura se ko. Ne ka che se won twen. Aha. Mo. Ena mi bi se bibi kam ya na. Ena be ma no anyem no no. Se na busua, be ma na busua. Eni ni dini ya kotea. Se utia baba wo ya semu a sisi a wo kan ya. Wo se Abrante ne stepfather no empokura Canada pa cause outside so nyo go de papa no so aye so on kodi oba bia de ne sei pokwa ofoswe pokwa bia wote yi se be yentimi nyina nka se amafo sika omo wo ye wo bi o ye ni bi but obi aso ni wo se be obetimi se wotuoi na obi afa wo baba yi na se be oye ni se wo batna se woni bi but obe fight oh no dey me fight but ni bi so me dey ma fight okay na se odo baba man ya wo ye science o man kran so on woni bi na abre oh send ye mimi no enti wo show according to your side ba asam na wo ka kira ba brand wo yale sa ba ma we ekuru oba we ekuru wo yale me do ko hero we support the so ni kasa kwa na o kasa o so ade abema na ye no me de ne ho ye mabufu papa Abrante ne de Abrante na muhu no saa no wo ye Messi ni wo kwa adwuma hwe nkwasi asem kure wom kura ne se wone na kwaji kokko hweso ada na monko saa side wo kokko hweso no kokko no gu apaso a na baba wo enum na bi wie no kokari wie a 3 days so mafie sika ba so no so this kind man no ne ten se na se me ma se me se time wa mami ne Abrante ne twempena no no kan se ento o amani skada o mo twempena di sei me pa to me ka se mo asiasem so o mo twempena no ekodu mpempen so se ya ansa na nyinse ne ba so asiafe bode e bebo a bayre bebo e fra hyase so ahu ne me cho no enti saa tam one ne tetale ya na ne man ko yi no adan ne wontwa so ntem amana kwa kodu mpempen so se o jade na no aka chene wowe o jade na no aka chene wowe me pacho me tie me condemn Abrante no me ka se de Abrante no masa me ti we me hwe me ma enti de ntia me ka so obi hwe ne ma ade no a wo ye no eye papa o ti ase but me pese me kire se edu ba bi e manfa enema bi nye adesua so ahu Abrante no ne twempena no hwe wo ne no asetre me enema ekoso empra twi ni mu no empra twi no ansa na ne na ye den enya ba akra wa dono don't say say Kenya Kenya bi ni ada so na ga ukan tie mama ka sa ya otu eni sisi mi do Kenya bi ni sisi mi do ewi ase no ya wo pese ukan enka akra iba no se me ne na wo twetwe me nsan nan eno de ke obi ka che wo sa first one no
It what is that initial one? Oh, back on the want the uncle. Daddy, no, the cow back on the all the uncle, you know. I want the Ababa, what I say. I don't want to ask the Sunday. It was bound in it. You didn't man no Tommy friend of people. Mimia FM. You didn't man no matter. Omni friend of Mibusa. One and yet, one and for bar, yeah, or babu by a quem, Yanene Kama, me over one me. I'm saying, who can was him with him, Kawasam. Would I know Adam is a man for one. Oh, Debbie, that would always ask me or someone. Or baby, Baba just a judgment, come as a okay, no, not a mamma. Sabe, I'm Nancy Yankupo had us when you Sabe, 2 fish and my and room we sign your Bessin. Sabo bow a first or buy a father. Young can't chance a no trimp and 6 months, my Yaw. Young Casa, Mamma Mawalo. Once a Martin, I saw the no crack of my be. What in the crack of my power, you and you may be all can say. We are when a bearman, who was certain on the back when answer. Osei, this on a pocket black. Okay. Dr. KKB Herbal Center, you come that's here. Dr. KKB Center, or say, or your veins doctor. Or your veins doctor say ye can trimo juma padia a doctor KKB now was say stroke any diabetes crowd here what na sad diabetes no catch us say bramian toncha if you say a chronic 2 one shey be twa nine was say me can show na nwumre say diabetes doctor say comfort no chikobo ho bra ye ntwa wo nine ba ko wa bra wunya nwu ye na gosi ho na makwa bi de debi doctor KKB say bramian toncha was say tie bai na wontumi sa wo ba fibro no da wo yam kidney no ho atechema na prostate o dwonso o chem eduru ba bia wo dwonso na ate afa so se wo dwonso ani yade pa no wo de bibiduru be so ama nyoma se glaucoma se ho amwan no wo be ma wani no so ada so pan untumi enwo ba obemma wo taduemu no ayemre Dr. KKB Herbal Center say men kan chiro na nipadua no center boat na gaza yesisie sesisi yade ba so a na wanhwe ya na wo baba bechim Dr. KKB Center say men kan chiro say obeboa sa kwa ni nyina so ni nyina na se bra miantonchia ono de sa no ka chew wo se wo ba consulting no ni free screening sem no de eno de wa hwe ye wo news ka kra adwoda kosi memre da na Dr. KKB Herbal Center odi ni dwuma no pa no nwotwe ekosi anumere nunum kuma se ha wo mekom wo ne municipal assembly no achi ho pe na wo Tema come to 25 oh ahafu Kenya se number 2 ubehu Dr. KKB Herbal Center elho Techiman ho Accra Woja Old Barrier ubehu Dr. KKB Herbal Center wodofo wose wonu ankasa de ni padua na spare parts eyedua enuti adenti na ma no fa bibidro emwa entu yade asem efri se bibidro so ene editu yade asem eye Dr. KKB Herbal Center ena mekanfo na media ma 0557 346 080 0557 346 080 and 0246 716 982 0246 716 982 Dr. KKB Herbal Center Express Group of Frew or of us ye kosua de wa bruchire say ye koye broni adwuma wa bruchire yankote dobra ye habayo ni nyina wo ko broni krom ye adwuma na wo koye ye sika na wo kope e dia bafie say ye Canada say US abruchi mem UK Australia Germany hey Express Group so do be cause here service agye de won che ho kra enso heben na wo pese wo kotro no abruchi na ne ukra degree akese orofo Express Group say additional ho sensem kra de wo de bedano a wo ko no akosua ba de enya asem keto akra wo say international exams ni nyina da tuition ni registration ni nyina da IELTS ne de keka ho ni nyina no orofo obemma watro sanso hwe no na nyoma akonkai e de ama Kumase Accra Tema East Legon takwade sunwane tamale bibia ni ubehu Express Group ewo ho amwa kwantu sem no fakodam wo mo na nyoma enkonkai enfama 0249 000 448 0249 000 448 Yako Express Group eho enya kwantu sem no ebetumi akonkai e de ama True World Vision Capsules na wofra we na nwumiri wo de True World
Vision product abedwa so True Wealth product at the abedwa so na True Wealth Vision capsules no eboa amani yadie biada adokro wono orofo duru ba bia na se osi posa wani no ya na ayo hene enipa gina wanim kura wo hyeda enhu no wani so aye wisi anopa wo so de age so do o sa eto mo maso chok ansa na watumi ehu ade e wo akire True Wealth Vision capsules ebebo yi papa eduru ba bia wo no na wo de aban no orofo prostate no hawo se de wusi Johnson no wan hwe ye wan kan ho bi wa na Johnson agu ho True Wealth Vision say omo bebo sa akwani ansa no so oba be maduru ba bia wuli bido no watenka no ewo fam o eyentim eyade ne duru ba bia arthritis no duru ba bia utumu se waposo no wachiri bramo wachiri kase ni nyina da eho techema True Wealth Vision say obebo sa akwa no so say ye hwehwe ye mogam no odofo ye mfa edro enom na efin bia we mojanum bia no ye hohorani no odofo True Wealth Vision capsules and I betumi aboa ewo saa kwa no so duru baby atumi sa wosododo obesity say they will see so na no odin yenko na True Wealth product aba kama wode etu yade asem yenfre wo mo ewa homa trufo we so 0206 595 707 0206 595 707 and 0558 724 302 yenko True Wealth product na yenko pendu papa na gangan agan enefie pebinom so wo match pa dia hwe kotokone house omo kobobo a omo hye jesi e kama jesi bi wo ho a ehyewa untimi lusu match da ye de bo match ya eden enuti ena na mekanfo agan dia ma ene match na wo kobo no anhwe yi e so okura 3 points o wo chena wa mokangu wo chena ye be fro bemen na eno ene bemen na no enti so be so ye bemen na chana no papa dia na ne gangan yes Men's Vital Herbal Mixture eno ena na hotedin ye frɛ no agan no Men's Herbal Clinic one product ba ko dia badwa so na amanfo atuo di akire ye agan odofo ye ntobi na echena ya wodiem enye yire na odo enso wochena 0240616061 0240616061 yakonya kopa gani bi ento na yefa emiemie enchire wam ewo empaso jo 3 points and then numere memene da no power jo 3 adwada wotimi agirigina so match fufuro bia ba bia betu ahyehye na ne wo kɔ wanimu a eno eye agan na mekanfo na mede ama wo no eye asemo eye asem papa abrante Daniel Woteno eye asem noki wo mra samwa abrante no ho mempese meka no ho asem na anwumere pi ade ahye makoma ho no mempasem omru memti osima ba ko Oforisuo me de mpese meka nyina nsa abrante na busuafo ene na wefo hwe ne omo hwe no omo ayen yenwa bai sebe ye ne ya yese sumie yagisun ene sire nyina sa na sumie te obi obeba ha bia no oyenipa mayen na me de minim ne se etimi ka sanse mo ese sebe bodamni se ka bono madam fu bi de ka bo sebe bodamni o Justice Hotel ehun sem na nya sem enso nam won wo beka se obi amfa no ababa wei se okoye na nka abrante be fa no ene sebe de ehunu no sa na ehun na nka oka se bi papa owo me ana me maame owo me sebe wo wu no jami na ntwe be 20 okay yanko computer so dwedie emrasisia yanko computer so dwedie emrasisia o man fa signal na amantem yanko computer so dwedie emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311
311 0540 311311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, any me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwe didi musa no. Oh, Express Group adarmenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visit in so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Fredas Chacopada Nunumbi, Fredas Chacopada Nunumbi, Ebessa Yadia, Sebemonia Pumida, Ebessa Yadia, Fredas Bemonia. Ejo me so kokoma yato traders shako powder. Media droni be bra me wine. Edro we a year papa. Sauti so bia no mano ne bia wudro me na hedi padua no a. Yo be ya ne se, wo be sa traders shako powder. Atreba ko die gu so grass mu. Wo de atri num na de mano no ma. Ebe me na dana ne ho ato no. Wo pe bia to a kwa so kore mampon. Pentecost aso da no ho ana White House. Da kai hu se dre nya mapemfo. Abata wo ma no fo ana kwada woni mfie dumienu. Sa dre sa wonum ne don hwe aduadu na ye chi na o ha ne da so ho ne ma ko hu doctor. So be so fra 0243 943 413 and 0260898914. FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye. Me kama sam sen ana mi ride meddi. Me say e me wan say nipa nso nya me dis day. Ko be je mi sika me from kura mo fa bi. Hey, you are secret the woman. Na urawe. Mira ko, let's go with the jam say me from Modern so. Ko fo bia be mi from mo fa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na ko for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Why pa Joy Chem for na mo Ghana ha. Bi so mo Ghana, bo mesi na me ko kire baby o factory no. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. And then me man ababa ye wo momo. Te wo kon make sure what the 5 place aduane no. Ebe 5 cross a. Wo wi a make sure say me wo corner ho no mo so meti me dia bana bi o. Aduane a me bidi, ti me yemi ansanka no ho. Echi, me ya. Jesh. Me yam. Adai. Je gasto me shi idea wo church. Wo yam ya wo yedwa. Aduane to wo yam a. Ya. Etumi ma wo fe. When it is so a. Eyasem. Odo, me kan fo gasto Mr. Mount. No gasto me say. Wo ho bet so. Is it funny? No, it's not funny. God. Is it funny? Open do support to a friend 0233 302000. Enya mapin for. Nkwada wanya mfie dumienu. Ni wona wa mankwada nufu. FDA ajetwedie nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Yaflu ya diedro. Okay. Yako akoya nim we Friday edition yako akohome ababa Leticia Enin Oforisuo na baye na abrante Daniel woten kwa yode na faso no ano dene 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 ekwaya wode na faso no sese mebusa ase yenye ne dai Oforisuo watupia afajan ano eden papa hello
Hello. Baby, I'm free with din tell. Me pacho me free and me din di abena samwa. Abena yenti o. Me pacho de ye beda masene mujuma pa munji. Me chia me papa o muna samwa. De me sem papa de asamwa nti asamwa ye me papa. De me kan say boy no anya de sambe di me ni osofo nya adwen. And nya sam kitwa sabi se boy no kran so ye ya efo a wo se abusuan so na omo sha abayo an. Enti omo de mesrem nso ne se yesi tiatia ene boto asan mpanimfo kan. Enti se program ni hwe etachi ni obete na mi ni bi. Bia na ochina bibi wo ho a nka mu betuma ye mo bi di ato ho fo emwan kakra bi se de be ya bi dru ba bi no kesi bi se ba ye betumi support na mu so mu ka mo nsa sinya kakra ni bi aso abusian because ni nya no boa etenne di ni ho be ochina obi nso betumi anya kakra ni no so di aye. Okay, momo number no you will be enti ye be sheda ma na ben na sen. Hello, Osei Aboagye. Maji also Peters of Moonlight. We boy, why am Asem Mpe? Oh. Why are they getting TV to go? I'm not going to buy. Because what is the game of my daily passage? Then you say some papa or not a maba, and can get over time. Because the time we get me out. Now, the bush for boy, the bush for a boy with you, and I said, with the back, 8 me back. No, the time we get your money, I would tell you move. If they will be room, you have a pilot to judge the building. So who do what you go not a war only for man? I am going to say you. Hello. Udin baby free. If I saw media, I'm a place to buy. Yet you what I. This time I'm living with free. Okay. Asema opende di wanye ni ya ye can say ni ma mi mo san nu di ti na mo ke na kan samom na ma mesra mo se madaro ma mo mo na mo so atem mo na mo na oteno ni subai te se wo ho oye abranti a meta se ni ho edin ni di pa enti ani da bone na ye na onhwe girl no ne ba no enti otia busuafo no se ho litisia na no mudi ne ho few no mudi ne ho few pa oh enti ma tawo ma extra mo mo ano because we show na nkata okay me fa ko bia biem ko we na ma me ho krafo abusua otin efri mu am wo sahwi wo se sahwi fan apedie apenkrum Hampin mesre wotia busuafo no se so mo pa ne to empa ne no a wo mo mayente wo mo ka wo me ne wo mo ba woten no ansa na bibiasi tiatia na de wom se abrahwo ne se ewiase so obi behu wono a womoa wono ma won konkai na wo huru na wo twetwe wo ka ni bre so eno ti sa busua no mesre wo mo mema sika ko weekends wate Sompa sika promotion ya for last draw no emma mahwefo ene matiefo nyina no omofa sika we enko weekends mrasisi a sompa ene koro no we na me de so de we ye sompa Asem Mpe Nipa ye masika shobotum se ansana ya sode ya bre no aye bia ne sa eno ti mame ma sika ansana sompa Asem Mpe Nipa Osei Aboagye me ne mapamfo ye tumi apagya yemu jisika shobotum eno any Sompa sika promotion 0245 548 for 3 digits no ka ho wankasa unim ho 0245 548 aka 3 digits we ya Sompa sika promotion star 256 star 3 hash eno any short code no ye de edisika no 80 edino ma ye dia nipa kro no sika no anya kwakodi no eno ti abusua ewo sa asahwi ampa krom no meka kire o mo se o mo pe kwan pa o befa so a ababa wali tissue o mehwe no na o ma pe o mo dese no sa o mo dese kwaku oten no because ne ho den o ti ko mesin na ye kan yiri biri anwumire yi na se wante a yen e be kan yira ba e de a kire no ababa wa kan wakoma to yem wate na ye sode
yesode akono na chese microphone no de ye adwuma kama enya asem ketwa Uni Glory Worship Center sabri ejaba spiritual professor na yebedane afidie no ede amano Deaconess Mrs. Helena Amuako Mensa PIWC Agogo was a birthday enkoma Mr. Frank Nyame oye accounts officer e Asante Achem no municipal assembly ono ena edaso no Mr. Frank Nyame sabe Deaconess Mrs. Helena Amuako Mensa PIWC Agogo was oma awoda epa kama pa noke nana we wala ma yekui ya yonku ya listen about pe kwabena oloyi noke oloyi kwabena oloyi yes okay kwabena oloyi ene ne yire nana echa okay kwabena oloyi na ye chia no na yire no maami echa me nana ye fe na chanti me sa na me frɛ no kwabena oloyi na yire no mfa show no endi agronti ye ko nana ene ye fiada okay thank God it's Friday obi ahwe no ye na me so de akoi wo chena minua nimpo pa agiman ye de no etompam e wa santintin enu ti no e wo se mekọ na mekọpẹ ne krabia enu ti no ochena me wa santintin ho ye me nananom ade hyesa ase so ho se me free Abiwa Royal Breakthrough family yes me nananom ase papa no a woti molo ani no so ye chia no ye chia papa no ti molo ani malam no ye chia malam no ye chia ne ye nyambo ochena ene won senkaye okay yes so dia kono Uni Glory Worship Center ejaba the spiritual professor ono ena yene no ebedi dwuma ene enwumre enya asem ketwa Osei Aboagye mene mapamfo yakramo yeko long time eja memo akwa aba ya bru bibia boko de oh papa nya ko man ke ye